Mangongor mo e pele ilo uanganga e fia ia le ko akilo le kupulanga kamai ki mai uma I voli pela kapi a mai polo so kape fai o se kiki ele mau mea e ke fili ia e fika ele fole sale vai e ka o se fai o kupulanga e fili mu o kamai ki ama malu e kau se fer fam be mo fika lai mai e supa e fia ai voila se ita lo I se funfunanga lau mei o se ma o se e ko for so ke au ke amo ki foi fate ki e o suma sole is pau pau asasi mai la e o mo sa se ka fau Oh my beautiful banana, you're the only one, and me tie love lata. Oh my beautiful banana, you're the only one, and me tie love lata. Oh my beautiful banana, you're the only one, and me tie love lata. Oh my beautiful banana, you're the only one, and me tie love lata. Oh my beautiful banana, you're the only one, and me tie love lata. Oh my beautiful banana, you're the only one, and me tie love lata. Oh my beautiful banana, you're the only one, and me tie love lata. Wa mawhai o na awina atu le polo kalame, a le awa uli mafufunga mua. O na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e risitala aila walo. Lua se fulu ma le lua miru tubutene, le se fulu ma le lua I le divainga o le woli o le asama fua le di asa se fulu o le di masino February. Lua ave, lua se fulu ma le lima ma. Loa le soifu maruia, ma le langi ma dafi, ma le langi e mama. Ia ma le langi foi tau tua fafafa I le neia. Ia, o tantu o liere va yaso. E feo fo fwa ia le mea tau le lofa. Ia, o lele wingo na ngai mea li fonga mua o le va yaso. E tau o lunga I le aso ua whaingo ina o le Valentine. Ia, ia la so o la tantu wa ia I mo meo fwa losa mumu. Pangale ni meo le lanu mumu na vesi ai. Ia le lano langi le whai ngol nei va yaso. Ma lele le yaini lotu o tele. Ia ona ua whai o lantu la e. Ua avea ma wha masino. O le sa ilinga o stausala. O le Pasifika. Le na tali moa a malo ai. Ia le ai o honiara. I le atu Solomona. Malo le wha malo losi. Wha tala whantu le rewhaing o la woli. Ia o tali ai le teimia. Ama tali ai. Ia le ta longa. Whaitaulia. O le Super Bowl. Ia wa e le se Super Bowl na hivi fa mole o le ta longa o le lakapi fa Amerika o le ola o sauni le vale o le Kansas City Chiefs ia ma le Seattle Seahawks I se taimi ele o toi mabau. Fa malo atu lu telenga ia tu dia. E pe o le yelo tō maftanga mai le tau na le lasi le me fo I se minute ele I mamau atu o le wantatu toi mafutai fo le rive as fo le tō o na fonga mua polo kalame masani o la woli ma fo fonga mua.
Fa malawan tu le fionga ile wa ia po le sunga wa o le fionga le mutu taulangi ia taito le na tau mafuta I fo ile nava yaso o tona ia tu ia o nisi tūlanga le maanofia. Ia fa tai ia o le no fa longo le na sumai fo ile sunga le wa ia ma tau pusa wa ho ia ma le container ofu palolo ia se o fa tantali. O le taimi e tala mai ai lana tofa ia malana fa ututanga ia wa fenkar ka po inga ia asa mo poko ai o ke fa ka lofa foi ile se lengi Amerika o tele mana o se simia o te fa ta no fa lava ia ile se lengi Amerika ia mo ila tona malanga anti Amerika Samoa. Ja, want talovan to iloi nai Amerika Samoa Hawaii fa before ile malo tele Amerika ia ola mo polo kai disko inga Biden ali ole si le va ver ko presking so le ia ai ile ia e faia skailer kanka ir ki me kula I me ia o fa tau sanga e leo se mea umi o se mea pupu e pe o stanganta ai malo si pupu ia ai e por le me o ia tanto finanga ia fa fa malo le tempo inga Samoa ia ono le anu faiva o le tusala ia li tara Ioane o ia li tara Jeremia Allen ia e pe ona pale mai so o lava tausanga e lua a mai a antu le tumita ia moe moana ia le wantula I mai le tumita ia li tara e tau avina ia le tofi o le tausala o le Pasifika ia o le tausala fo o Samoa e pe ona iai ia le wha moe I le wha unga o le vaiaso na se I mawaya today e ila ma le mele na tupu o la ai whai au ia whi au o la ai ke pisi au ia kusa ungi ke arua ui e whaia e ku moa ma sani au ka wha longo ku fo sani e se fo le mele vesi mei lungo le social media ia o fia fo I ringi ngi lau ngā kongi eri wa la aka le kasi le vavea o wha aka di yard wha mano antu I le antu Solomona e se le tauta pena mai ea fa Solomonga ko se sila kakala ngai o le antu Solomona fa mole mano le foi le faiva mano le on the side ko wa ai lengi me faifa yang ku wala ia le o stage ai ko wogo karango mai ku ola ngi wori ia e huile ia o le mesiru uma le se singa na vea le se singa fale kongu nga paule meren kupu wo o kongo fa sa wo fa longa ko la e fa ia finga ke fongi is ia talo fai o tole maua I le matua o le launga I le aso nafi. Ia o te lovo, le aso nei, ai longa I se si o anu le lontu I Amerika Samoa, ia wa Hawaii ala wo I le fiafi. Ia wa mauti noa lava le makua fe e ia le TV. Ai leima se si o la konga la kapi Amerika ia so la. Ai mona I o uso mai tonga. Ia from a vau tu ia pai. Ia malo au pito, malo elelei. I'm very sorry for what happened over the weekend. It's the fox of the Solomon Island. And this is my dedication and my song for you. Phone
fianga le rivaingola woli mai DJ Noise Josh Tofi mole to ye lo fa anga ne ye uso mo to fa fine to fa fine mai tonga ye le fa sa onga le fa sa mo ye ne ye le mela le anga le ka le ye le mele le ka la kapi Amerika ole fe mai le ole Seattle Seahawks ai ole Philadelphia Eagles te loe mana malama tele yele fionga yale o pepe tala ilene ile ta longa leo le kapifa Amerika ya wale senta aloa yasola i o i malifa tala bantu wale pepe malo le feo le faiva ya malo fole tangwa tai le dinga ingo le wo kita pelo ya tu la talenga ponga mua ya lau file o mal moteli sala fai tenga seuman lole fa malo singa wenga matole ne yaso e lo ai le o le le fa tino ino nga wenga ne yaso i lo fialo mata to super po ai on sa la vai ya le woli la il fa le temile nei no ya ya pitole o fa moi ai o te lo ato tele la mata li fonga mua la ngai e nei tamasa moi tau feta alo mai au yelu Mali, esa o lele la bala usandong ele a faina la tanto i New Zealand ia mantunu uia lea wa songa fua ai talo faia ila to i America Samoa o la e mata i tutonu o fale sa talo fai au soti o le fatto a wa pieto tele atu le au fie mata talonga le o tutuila ngai lo tatou a iupo io ia ai te mai tawina fo ia so ia e fe lolo vo ya nai tangata i poluma masava i lawa o vili mai nei aso ya ai so TV mata so papula wa pe pa wa lo ta longa e tinga le man malamai il fatinoina ya ai onor to telefo i sila wo e mata ya o te ya o vili mai malis ya elenga tele da o le tasi le vainga e pito silena to tele e la to te tulimata ia o le half-time show foi le tai fia e milionari jawo anti e tai te mile tau le ia te ngā fatia e el telo company ia le whalawilo la to oloa in nā teipi ia le tatu te vai atu ia pia mā te le tama ia kokola ia company te tele hoi o teimia ia tele ni whaia la to whalawilo awa pe to tele o lau pepese male au se siva ya so ia yo la to fo wa longo afo italeni e tau va uma ina ia fa fie le aso sa le la va le pepe lo no wingala ia fa na te ma futa mo le fa no tanga tu le tao na le la fa online to le YouTube e le channel na so we lunga na te le lo pe live e le Super Bowl le nga fi stong ta vo le nang ia ai o lai fa tawi tu la masalo o tu kick off ia ai o te vai ai ola le to tele o tanga tolo anga ia tu i le do fonga le fa i le talo ngale o yo o America ia matua malo lo to tele ia wa le foi pa ulasa lo no winga fo lo vile au le lo tula ia o America wa o e mata ma fai ala to papiu ia pe wa ven pe o sa so vile le to fa yo mai se fa le sa inga e poto ai ia matapo ia talonga o au ia talo e mo ia wale fo ia le alo sa mo le ia tutu Smith Schuster ia lo Chiefs o le si fo ia lo sa mo le na watu au se talia le fo ia ata alo le au le Ravens o le au le lo Eagles mo le Chiefs Eagles ma Chiefs yeah o le Chiefs ma lo la le Chiefs la yo e le Chiefs ni si e vo to ai lo ale au longa le fila o pepe ia ono le na uva ai ma le lo fa tu foile ia na fu a matan to sisi le fu ale le ia makanga ka mo sa on sai mai le yo mo le sfa le o la o peki da sol nei lo le Eagles le fonga mo au te mai tau atu ya pe ale lua tau sanga tau ina fe lo ai foi au e luan man malo Chiefs ya ya le ala te lo ala le aso nei
ya ua tauna man malo le ikos ua yanga vo le mer final so ua le malo Yo. Ia to so foi lela a va be foi fa le tonu le ding tusanga. Ai. Ia ko amaka mai lano ka usanga fu. Ah. yo so ta alo la le chiefs masalo po wa lima ye po wono ye finals ale aule le Ia. so tusaka Ei. e tai pela ta alo la ulia ta alo mato blues mo ile wa sa to feinga yo ya E manaia, e manaia le soso o tausanga, e tau iloa i se mo, ia o le avea ai ma champini la pepe, e le ansona i se senga ma le tulanga foi lelo le pisinisi, e o la e fa mai le taiana, se i vanga na wasili antu ma le tonu tausanga o fai lau pisinisi o lo ta talapia, ia na to ai loa le mo i lau pisinisi, e le o ngau lau pisinisi, o lona winga, a soso o ko kolo le plur kausanga ngei, kausanga fo o kau kariko o le upu whantaua ua ou tau tali tonu atu. alo o le ala amata tu la vai la stona nei le talong mo mal chiefs el fata unu wina vo el nafa mo to e a sampini mal tato blues il neto sanga ai pe tu langa le tato a fa pitola wa mata se umano le Ia. e to foi el fata na ia tatou failonga se fulu wa e lima failonga mo New Zealand ma failonga mo Australia o le mai tau atu e tolu entries mo Samoa tai lima se lau tala le to entry mo mua o le top up sa fapeona lafo i le aso ono February ya ena lafo le numero fitu tolu lua fitu lima tas tolu o le top up len fata mo le faloloa ma le numero sa faunga el tangata e vili el tato numero o e tanto de la foto papa o le olu avalu fa i valua i va fitu lu avalu fa to fa valua i fitu ua foi la numero le lima se la tala New Zealand isi fai longo el tangata sa faunga ina le awonanga click X a o se talia la lemba ita watu o se talia esa faonga e tangata la foino le o le tupi la fo le numero fitu lima ta silua faiva Ia. fitu lima a silua faiva o Tracy tan vasali ngole a luele account clear click X mai au Australia la o man malo ia Tracy lima sa lautala Australia ma o Sydney le star ai no Sydney Australia sila failonga mo sa molta pap sa fata faloloi au Australia mala full numero fitu lua fa to luiva ia o le numero Australia sa fa nga vilele numero tasivat selau le ofa o tolu lima fitu iva lima valu fa o tolu lima viva lima valu ua foi la lima selau ala Australia ulu failonga na mau sa mo o Vanuatu e pulu foi ala tu failonga a tolu tonga sifiti ya o tungana sa el tatu se mo mole sku ya mai to ta pena foi le se tatu se il vai aso nei ai tau ona la fo mo mole ta pa plus futa la pesiliato panga foto tu al click X e la fo se le anga ile mai cash at you sa mo tonga fiti Vanuatu e va pe foi papua lola yelo lo wa no ale se o nai updates na mo le tato tu arti Ia, mo le antu le whamaloa na pepe le ni vai ngola uli tau whale tonu le titi mai le tāle ina po o maua mai. Ia ai motu sia lo mala ufa lo tu ile le si fonga mata ko fi o le fianga ia le pepe a veo lo ngona mai ia sa no ia e tu lo ina le tanto filo inga ile ne ia wo
Ya tanto mai tasi pe ona sa no le fionga ya la pepe tala ile nele li pule le tu mala unanga ale digital le pe ona fa funga le tru le vai ngola woli wala ile ono tasi limono tolu fa ono tasi limono tolu fa ma fua ya ona fa le tonu le na pepe ona la wotu tele ile malo le tu la wala I want to in ya to credit ya wala tapo ia le favor alle Kansas City Chiefs hebben before le for Philadelphia Eagles sa ilinga le championship Super Bowl ile nei foi to sanga to is fulu ono mala familu to ndala le to line tasi sa le sunga ya se uli mla lefi mo tanto tala iva fondua A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi whā, fitu lua selau, po le o lua o, whā lima, tasi lima tasi. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waino lo mauta, fal sam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua valu fitu tasi. O Varselau ono lua valu fitu tasi. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Soa fa mau lunga i Yesu Keriso ia le o toi mau la manoa toi o folo fa tuai o pongo tato proklame o le tau mo o e ma kaltia lon tau po lima foi po lua ma foi po lua tolu o lo fa matala i le parkala fa atole fu o le nganga a se vaenga la foi upu le fe mai o le anga malu ma le nga o ia e le fa tu la fonoina me fa pena. The Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives, which is self-control. Ele aze sengal mele o self-control o lang malu malea.
ma le amio pulea o le tlu tau la mo kako o pulea le leila wa amio po ngai pulea o yeisi e ka ua lo I loa o nga discipline lo tangata control le upu control le ai control le kaukala control la wa amio ai le anga pe a ke ua control mo e le leilo kango fa kongu le leilo wa amio le anga sa o se skam kiki fa me ya o lo maku so se fa nga le lo mafofau ye ke vai a kuro lu ke le aku nga marga kala e o solo lo wika pate ye kai mi fa penga ya ka ko makua wa ve vor ka ko makua ya mal mo lu ngolo kulanga nga luenga pole kale sia ke pule fa sa ngo ya o ya ba pule o ya me fai no you need to have a self control al mela nga o le nga malu male le nga ya o ska singa fu o le nga ye matua le nei aso ile mea ngai ke ngalue fai ngolo ainga awa fai ke a mio le pule ye fa penga foi nga e mo le kali o le amio le pule ai a fai e pule le le wa amio nga wa ka umenga o sta sina fu o le nga ngolo ia toe ye maru ya le tuai fe au mtucho lo fe ngai mala usunga e le ne yaso Say
Se fonga mali o le faula mai le tonga a mai le tongo laua mio pule. Pe ngalo faa pe fea. E fi so la vela utala le e la ufanda. Au venti. Pe fia se la wafe o te keri. O ki la wa mio. Ele ia mse se via toi. Ele sa uluma utala e ta mi lumai tua. O la ki ko korosia la fanga mai lo patua. O ga ka ngai li mai ya e ma anta mai ya toi. E o tanga te tonuana na fa ya utala. Ye ma fu uma mai la vanamia. O le a mio e le o pule. Fa pe fe un tanto lo na. Ye mo la. Yo le manga na vele la tanto lo ngo fia le tama le sa mo. Ilana tu malana savali malana tautala. Yo. E foi lá. E foi lá ma ilato. O lental no ile me foi le freedom of expressions. E yele limiti. E yele tapula o le mena le freedom of expression. A foi a fia ila ngona ma a fia manatu onisi. O lono winga. O nawa iso diel tu la fono le mena o le freedom of expression. Ele va be ola tu fa pe tu sa no to la va oia e fai ya lo o le upula ta mai ma se upu foi le tu sa e fai le menta o le fa ale ma fo si tu lo le fa fo anga le tu yanga ele va be la fa mi tanto ili si tu o le fa ale tu lo freedom of expression e sa oi ai lo na ta ia e lima ta ina a mi se lungo le tanto wala leo o le mea lana, i le tausanga le ni. Ia, o le tuwa lanoa ia le proklame le awa uli mafunga mua. Ia, tau tatama i le moa le ala le tātou sau noa. Ia, tau wha ma mai le sau hui lele. I le mea le ta ua, o le freedom of expression. E pulea oi lunga o lau Facebook, pule oi lunga o lau Instagram, pule oi lunga o lau TikTok. Ia po lau Twitter po le la mo pa nga me ngai ke fa nga e po le ya o ia ai o le famila le fa nga lu ngai i le tanto po kala me fa ali le me na le freedom of expression o le aila yo wa o le ya tu a fa le mul ta ia la o le aila e se ke le ala maliu le kala ngoa mai ma sano o i se fa maliu nga kala ngoa mai a tanto tala noi po amata u tanto te fa so ya e o ya da e o ya ta fu e ya tu la fu no lim te inai la uia ngalwen e ye fu le laina ele ma fina o korosia awa o korosia le laina e fengo fin to wo va pe fa sana na le rira fu mo la ngala over mai nei ku le al malai va ya tu ele sunga el fa au ya pasta Rolani Leota Mikaele e amo le tato por la mena o tau nei foi vai ngola woli ya o toi sa ni tuai ele o fenga nga toi fo ya tu e fa o wi nga nga amanta o le fo ya so ngafua Super Bowl yo le se nga mo Paul Jamie sa mai nga o ia e ua pule lava ye yanga ia on air Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tilipe tama Naga oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Yai fo ise lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shawe lava Famole mole Siva la ia ile musika Amole po E famanga ya ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po E tubu ai foi o se misa Amole po Au manipo Oi mafuko fote au manipo Oi a winga fote au manipo Boom 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 chika boom papa o Fa sexy low
Gino, Kayla Recordio, son of the S-A-M-O-A, way, night and day, for my people, the Maro people, the Ausuie, Omari, Fai, Yayo, Maila, Iga, Vika, let's go. Siva la ile musika, if I'm not a with I would pussy la banga. It's a boy for you, Semisa. Yeah, if is a fat thing, I'm a show, a fast more. Wali Kama, shower lava, family mole, family mole. Yeah, for is a failele, face and a set if I like pancake. Wali Shunga, shower lava, fail Kama. Sibala in the musica. If I'm not a with I would pussy la banga. It's a boy for you, Semisa. If I'm not a with I would pussy la banga. It's a boy for you, Semisa. Fatalo fat fonga mo e fatalo fat fol tapo ingala tunu ulini o uli telefon mo la fa fonga mai tala tumu se tawla inga fa inga tauna fa ia ia soi fo malo loina ni sil a o ia fa fita o fa wow wo one li to ono ila tu mali liu me fa papa sa papa Hawaii ila so to song fo alonga to tolu tama Pacifico sa mo uma la tu pangalo ta alo le Super Bowl ya America le name fa ba ia fa lo telino ni tala. Wow, tino nel matanga luenga de soi forma lo ina New Zealand. Ile kerope, mo sa ilio sana office city fo. Te luai de fa fo se ona fa ma vai le so for ile te luai le tama dai office city mo mo fe pole a imachi apa. Ai uilea. O tanga to finga lo sa lumba mo to tuo soi forma lo ina ele o mo tonu. O le filio se ta inga fo, o le ai se senga de fa tino nga luenga. A o to wivi ma le uti le finga luenga. Le ta avilinga o ye ai ta lafu. Ma te era o whainga ruenga, ai mei se le safo ngā se le fia maua o so soani. Ta marua. O le whea ngai ngā whepulea, e iwa se le wafi tala le tau sanga sa tu e mai a ia uni. O le mea lea, o lona wha maa vai ele o iei se wha te inga. Ai pi tai, o le tenyu wha maa vai ai sa wha te ia nisi. O le tamatai whailau tu se awa o le asosia for mai Resident Doctors Association, Dr. Deborah Powell, ai e whaalian. O le mafuanga, o le mafutanga pe pule e mare komisino zoi fo maloloina Lester Levy. E leo whawhitia le tumu ini whawhitauling. O le ri komisina sa awinatu o le mingstar to lui nei. O le soi fo maloloina Shane Retty. Mo le AVC o le anonoa i o feu ia inga whaopisa ina ua mahea. O na whaatia esere fon whaatonu mo tua inga i le lei o le wawa ai o tupe an matanga ruenga. E o mai lama le teimi nei, o fe pule ai. O se tangata whaingalu ngai tele le sila fia le tau tuor soi fo malo loina, e peo na ngalua e mo le lata le tol se futu sanga. A ngungu lamba toile ai ma se wha moe whaisa na wha amtalanga, e wha ona wha amasi e seile min star. Pa lia pao, o le wha ailo mo le vave wha se ese o whipure ai. E tau wau sa i loa le wha talanoanga Dr. Levy Malominga ale The Post, i le masina te wai. Ka lipo tia le ta wai e le li komisina, e mana oi se ofisa sile wha avaina se au whainga wenga. Ma taita ia se au whainga luenga e eise le lei, e whai ai to e teu unga to. Nei lo le na ale tustasia i a mea o le asau ni whaia ai elema whain whatinon. Paria pao, o lona manatu le nasa iai, o le lea tali aina leo whipulea i a wha awa wai ona tū mau li tu whinga. Mai a tā wai sa ngalue malosi e whipulea ai. Tā lātou tilo le lea iai i le ngalue. O le mea lea ua mwha anoa noa tele ai, ina ua ai ua wha se ese.
Ali e pau, e whainga tā tele ona wa aise au te tele ngoni mea au siaina na tanga ruenga, ma e leo whaasolo i sele lei. E ulawa ina wha te alifon wha tonu, whiriwhiria i erikom sina, o le melea, e leo se wha whitauri le nā, ai o le wha whitauri o wha tupenga o le matanga ruenga. O le whano wha tonu wha alo toi whale a aia o tarama papa toi toi au kilani saute, ua wha iloaro la tūlanga langa maosi, mo se ata tusi tele pole mural, I manukau e amana I ai whanana Efeso Collins ua maliu. O le apolo keti sa urua ia fuafuina ele eke panuku. Te whaalabra butonga e pūle e le whona whaatonu au kilani. Tā taua awa ti e le whona whaatonu e le teimi o le taua whianga I le asto rusul varo Januari. A o tūla la te mai le asto e ato I ele tau sanga talo na maliu. Le e whai pūle mōmua le pātia le Greens I le silua vai aso. O whanana sa whina umalosi mo whainga meo tonu ma le langolangoina mo tupulang telvou. Tā matapongia mamali wide sounding as o tupe. Ile no whanga le Predomat, ile taulanga o Kilani la sulusutasi o Februari lua whembale rufu whaa. Sa longo ai ere te whoro o le whona whaatonu whaalo toi whale, a o taramba papa toi toi ia a pulu ris au tanga vaia. Ile vaanga o tala ale the local democracy reporting. Wo foina le nato whailo le longolango malosi, mo sea te tusi. E sa wha manino I foi a pulu, o le whaiunga mo sea te tusi. E tā tia tulava lea ile eke panuku. O I lātou fo ia e ia whai unga muri. Ai o se no whanga tūsi ai se a tōna matanga lua ngō whela o inga o kilangi po le Auckland Transport. E ia le lātou pule. Ai sa tā paina se lātou langolango I le wha moe moe peona lātou awe iai. La wha marino e a pulu o le ai tia mo se tūsi sa mua muari mai. Ini nai masina uma vai. Ma wha waile tū leinga le vai teimi o sumalo lo. I le teimi sa wha ilo ai le wha moe moe ngore ai ngō whanana. Ia maea. O na tūsia se ata. Ai o mai le aso e ato ia le tau sanga o na mariu. E ulawa I le uti o le teimi sa wha amautino ai apulu, ai ua mai alawa na ave ele la tu wha mauninga. O le melea, o lava le teimi e tāpenai. O tā uai po I le ave iai o le rangolanga malo se le pule nuu au kilani Wayne Brown I tua o le whape moe. E siria ma le lusa lau tosu tasi miliona tala a sekti sa ave estea mai au so tula fono I le lima tau sanga o mawai. E tusam whamatalanga I le ripoto le vaianga tala le staff. E toi tiki lava ale e se vai aso e enormous whamatalanga I whamatuhina mai I leo leo. E whaelo ele mauoino ni whala au whastaina mai a lato o swainga. Pa te sei mani ato ni fusi tupe te tele. Ai ua nao se vanga I tiki lea pe a o mailo ia seke whaoa mai. I au sori tūla fono ma sori ngā tūla fono. Ale au sori tūla fono. E iei fo I ato wilafi. Ta vale mai si mea sa ave sea mai au sori tūla fono. Ai o ia fo I vaenga ua nao sina vaenga I tiki. I tūlau o whaamaunga sa whaamatuina le loi lalo tūla fono whaamtalanga alo ia. O whaeloa ia whaamtalanga o le valsela o 5 a seti. Ta whao ese lalo le tūla fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. O le lisi au fiai whale o loa patino te unga tupe a rio ma te mane, whanua, sea, ta vale, ma le ano noa I o wilafi, ai mai se le ano noa I o tino tupe. O le tau a whae o nei a seti sta whaoina I le vāo I ulai, Ua simariva ma te sema o te usanturuai silia male, lua se lau tosu tasi miliona tala. O le te milava sa whao ai nei a seti ma tupe sa whaarua I ngā ruenga, pa pēr ma I talafu e te tongi, o le vai ngā tupe muri sa tu e whaafo I atu I le malo I le vai teimi, e tu se ma se lau fasu tasi miliona tala. Ua whaalia se alia fo mai Honolulu e Hawaii, o se maa pine tosu tau sanga ua maliu nei, mai manua sa fiai, I mea whaapapale sa papa I aso le tu son fau. Mo o ine ile to ono ila tu o mali li o ile fa lave o le isi to avalu sa fa man o le tinga nai ma ine me fa papa o fa wa lava ye ton tinga ile no fanga e ton fti tanga te mu I Honolulu ma Phoenix o le tanga ta pirosilio na televosa a fia ma ile fa lave o le pepe to sanga telu mai te mi sa tu po ma ile fa lave to spula to o sa ste ile leo I ma sa lo stanongo ni solinga tu la fono fa tu ngaina o le class C felonies Alfie Moriang or fa sengana mo por first degree ile tu ina leo se tulanga matautia ile ola manuia o se tamai titila titi ita alonga to tolu tava pasifiko sa mo umola tu panga lo ta alo ai I awelua o le suanga champini mori pule ale Super Bowl lo na limus moriva le la kapifa America in New Orleans le ola fa solo ile o linei te Menisila o Kansas City Chiefs o lo pui le champini o tilo mo le whātuino se tala angor se so o tau sanga tolu o vema champini. Le ta aloi Chu Smith Schuster. Le foi sa mua whaingoa I a John Schuster. Pa pema Kingsley tua matea.
O le au Philadelphia Eagles o lo tamo e Jordan Mailata o Australia. O le au e lua o le whaalua i ai leo na ta alo sio ngā Champini tono to sanga. O le luampe ma le fulua le sa fato i lalo e le Chiefs e le Eagles tosu valu tosu malima. E leo whangaroina Mailata. E piona sa ta alo li tamarisanga o te vo le kapiliki le NRL City. Ai le liliu e ta alo le kapifa Amerika. O Mailata sa whana Australia ma iona matua. O ni sit senio New Zealand ia tupai ma Maria Mailata. O Mailata e lusu fitu sanga, o se tasi o tamapito tongi tele no ni tūlanga o le left tackle. Ina ua mai ona toi stania se whao poponga na whenga inga tu sanga ma Eagles, mo le se lau se $1 miliona ia aprilo na tu sanga. Sa longo ai Mailata le bango tala le 7 News, o mita tele o se tamata alo Pasifika le suanga Champini, o whanga e tia fo e whai masuo sa moa au se talia ma le Pontsia. O Frankie Luvu sa whanau e Amritamo, ile au le Washington Commanders, ia longo ia Mailata te alo mane malosi na ia manu malo ili Champini o whaawa wai ona whai masui o anganu o Samoa. Le awa le Chief o Smith Schuster e toi pato atu e taliwan e le Chiefs i le tausanga nei ina wa mai ona te alo i le awa le New England Patriot mo ia whalia o whaafia ina o toi taliu i le au. O le ta alonga Silia ma le Sela Wallace for miliona tanga te rolangi e matamatai wa amatone le o lei i le Malaya le Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana, Teminei, iai lava ni ai. O kilani ale taulang muli nei, o tongi le lato pulo i tono tok tulinga mo le au fowe awa i tamarasanga lika le NRL Australia. I le tamarasanga ina le au fowe whaingoa i le mana Pasifika. O i lato i tuo le tu fonga ufaria, o iai lo lato whamoe moe whaavaina le au Power Pasifika. E whai masui o le olo anga nuu tupuanga o tangata Power Pasifika ma Maori. Se au wa ina mai le lau tele lo lango mai le tulanga le Pasifika ma New Zealand. E avea i masulu o tu fatasi ma le mitu mitanga o tangata Samoa tonga le kuki ni we matukelau. E piona ta ua te wha amatalanga justisia. O le ta ua fonga e piona te ia pai tele Chief Brown. Na ia wharia ai o le mana Pasifika o le a tere atu na i lo na o se au la kapiriki. Ai o se ngai o inga samia i anganu. I le vave maustutu na i lea, o whaastoa ai talaanga o tangata Pasifika, i le longolango o tangata Maori, montu le Pasifika, ma te inga o kilani, o ato toa ai le lato te tenunga, o le au, o le a wina mai ese tūlanga fau ma le ola i le tamarasanga le NRL. O i la tau e langolangoina lea, tau whonga e awhia, ma le sui mō mōra o le kapi, a o kilani, Maori, ma le kiwi, a New Zealand lea, o Fred a kui, e pere e tā uai o le mana Pasifika, o se au monia mo mia e NRL. O le pule no o le taulanga o kilani, Wayne Brown, o tongi fo iai lana langolango i tua o le au. O le songa emiti sa mo e fusu anga whiwhilo e MMA a Justin Taffa. Na whaia ina li tuionte le nal tosu malirima se kone la fusu anga ma Taliesin, Taxi Era, i le asona nafi. O le pangamamafa e tasi o le vaanga o le tamarasanga o le tolta silua le UFC sini Australia. O Teixeira o Brazil, sa stepu de tono le pa waya mo stay mo e unoma se fai ina ma le balu fusu anga whiwhiloi. E nā le tōru spuru lima lava se kone sa ia mo mia na te whātoi la loi tafo New Zealand Australia. Ina ua maua le lei i le tuli lima i a fōringa. Kala nao le yaso i aere ki le mui tantauma, toi hoia. Tasi limo i votu, amo. Ua mawhai o le awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu se lau, tolu iwa, ono. Tala le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e maatele ina le leu wingo le tau, ai o le awa aia le awa o le aso, mo le to ulva vasolo ai o nai timu, angai atu le awa uli. E ono mamafa timunga pe tai o le ato i langi le lei le tau i le afiafi. E angi maalie mai sa vili ma le sau malu mai le sami. Vevela fa mawina mo le so e lusulonu tikeri, ma le malu lua se fulu valu tikeri. O le angoto i le lai le afiafi anane i le lusu tolu minu te ai le tulai malu. Mo le aso atai ao e maatele ina le lei wingo le tau se ibanga na ai nai timo to ulu i le awa uli.
mafati munga pe tai o le ato e vai le lei mai o le tau I le afiafi e ani mai savini mai sau te sifo fa pena o nani mali mai I le afiafi o le vevela fa mawina e luas fulono tikeri ma le malu lua se fulu ono tikeri o le ao soa ele la ele to sful fa minute le tu la e ono le tai au atai au ma o le angoto ifo le afiafi le luas ful tolu minute te ai le tu la balu lau tala na le tau mo le soma le aso atai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, se kia Radio Samoa. Se sabili angi maya ta umai. Oh no. If you went to follow I etele la mona mai. Oh no. No fight tili me ane yengo ngolo mai. Oh no. Oh no. E afua mai maunga me sao falongo ai. E afua mai fo I maunga le pule la o ai. Ai afua mai oile bele mena o momo o ai. E pe ufisanga o le savili ma mea e tutupu ai. Au le alofa na o alofa nei. Awa ele ai na vases tu salilo la le lei. Le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o wa tasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa ta suwe ni manu fe ai fo le mili wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta ufi e ma fo le lei ma fala. Na ufi to fo le matango fi ma salo ai wa ngalo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le e ai le pelu mama ai e tu fa matala o le tu mai. Wala vai o pule oela o bele pete musu. Awa le fua e te lulu e leto e fua mai. Le fua e te lulu e valea I lo ulu. Se sabini angi mai ta umai. Oh no. Se he posse te na ole ku fisidi ole ma fau pi ia ma kia oe po ke fa kau o mo o bia se fuala au o mai kala manga se valu se ko ai manga ku fainga kawa e alu ai ku mai o au o umi ole miki le ma fai o nga fa fang ka I ka wa vale fi maua o se e fi maua se swing o le alo fa fa ape o lo au de le ua a ma mika mikanga dei o se moli ua susulu mai le ava se fa fe au mai o ele pele pela pe ma sele vai kikiri mahava kafi e se ai uma leanga e ku mangile lei kalela va sila ile kele o ma se lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afuma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lo fangei o lo fanga aya se sabini angi mai ta umai. Oh no. Suko Valley now, Mr. Team Ben Betana, looking for Ivangola. Only a lofa nei or lofa da. You put a lofa na or lofa nei. Vai joyful tato polkalambe fanga solo fa te into the sunga ya se yuli mala lefi mo tato tala. I vai fa no tala talanga pere lengana sa mo e pe sa e fa funga tie. Le difo ya wole la so fua se fulu le masino fe puari lua fe lo lima fe o le ma to mai talova ma lo le sui forma de wea. Langie mama ya malefa ma lo si vo juta ma fe va lo filima. Nga wenga e pe o nga panti e lo to pa ia ma lo to malu e le banatu ma ulunga
ya o lo mo wi an tātou umai le lofa maranga le o le tua a whiwhi o lo a whea nisi o tātou ainga wome masani e le malanga le marima le o ti wha mai se antu langa ngole tua pa i antu lo na au wha mawhanawhana i loto o e o lo o mawhatia o le utawi o tulunga i o le whamewa umale kwanta mua e wa utalonga i e pe o ni ele Super Bowl lo lea foi NFL la kapifa Amerika e wha kuanta e le se singa ma le talonga foi le basketball o le netball not the volleyball e whapinga o le lau mai antu le kwata mua o le whai mai o ai o le talonga Philadelphia Eagles e fitu o le Kansas City Chiefs e le i tau ai le kwata mua na o le Super Bowl final e pei ona whaanga solo i le temireia o le a whaailoa tupea le tūlanga e pe o le iai le whaanga solonga o le sa ilinga lea po i le au i e lua le Eagles po o le Chiefs o le whapelea o na Champini i le Super Bowl o le nei fo i tausanga i le tala mai nei New Zealand o le whai mai e to o lua tangata sa vavali na whapelea o na whaamanu lia i le to uluane o te le lopo a mein to uluane i se fale o lau fausia le inai au kilani po tai o i le city o le whamai le whaamatalanga o materials ia masalo o ngi mea o lai whawai le fale e le o mai loa po o le ato nu lava mei ana pa umai ia po ngi u a mea ia po ngi lau papa po ngi piriki po ngi ala ia po ngi si mafo o le whamai e to lua le ia tangata sa vali na whampelea o na whaamru o liai i le tai hawa na le lai tai o le city o le vale o Fairfield Queen Street ma St. John o le whaailoa mai ai o i nai Queen Street le tupu mei le whaalawalawalea na le lai tai hawa o le la ua awiratu i la uaia na whaamru o lia ia e whai iai le su e ngā whai le ma awiratu le whalamai ia awa lava ia nisi o tonga fitinga e se le tau o le mele o le saunga le mūtono le tunu une o New Zealand. A wai ala no whai etu. O le tele i o whaalawilawi. E tutupu mai o lo tātou o tunu i Samoa. A le si paka i le tangata. Ia pe pa u mai e le tangata i lano fo i lele. Ia a whai o lai tala vau le soifu o le tangata. E le kai. E le te te o na langona le te mina. Ai a antoa lo lo ufia. Tolu se fulu mono tupu. Solo anto ia fa se fulu mono tupu. Alu anto ia lima se fulu mono tupu. E ongo se fulu wangi, pe aka kolaki. Ia ua amakankau le sa vani kako. O le tele o ngase po manuanga o loa fia ia nisi fo o le manu le tru. O le tua mapuna. Ia mantua ia so lau tantu light. A ia koe si ile ala kia wakua makua i e furia si ile ala. Makua e kakole manga o ku skolo pa ai vange foi lele. Ia tanto wo mai lo ile tunu nei na o le saufa ia pe o longa wengo le saufa. Ia o le don foi le fan o le saufa i ka o kongi o ia wa amantanola ia o nga puka ko merking. Ia ma fa no manga wenga na yo tanto vai po au. Ia makalong sau mali el tamana. E le mali o le mena tupu le vaya sunteni. Na whai ma fi daunga marfoma. O le mena tupu. I lau kau. I le au sofu i a kau au. I lau tuli lima. Ai onga o le ova o lau le lava. Na o nga paralasi a kua i lano foko au pula ngea o koi kiki a mana marama le tai hao. O le hafo. O le aso lulu na se i mawhaya today. O te no foi vona ilunga. Wa le ma fainga fa api o lau lima. Sorry. Ko se kau fa sa o ila no fa no sorry esir ko ainga io o sprake na ko lo e kau fa api o mai ilunga e makwale ma fenga fa api a lo fa longo tu le tinga o fa persone ka fio lai ya no so ta email le tanto office of sorry e le ma fenga yanga ruan awa o le mele e fa o kinga al fa le lave voi le wai e le mea e ka ngaru a ko ala ka se lau pasingi ila ka mele e tau fai atu wane longo pui ali o longo tumba iam lau tom e ungo fore le fatfape o vili lo le health line man tua lea lua tu fasa longo e longo le tantu wala leo po lea to inga fia ngai te fia in tau soifu malo loina o ne vala ule ile o nangana le health line ma mele futua
au e kia lue fofo, au alavangi fōrori, paksole. O malamari ki ngā limar ke mi. Mai vai. A vifo se mea, e a fisi e ilunga. Pe a soa ilo lima. O va, sole. O ki a koa limar porkara mea la so lulungi. Anyways, na whaila ile, whapea, ka Lucia. Lucia yo o kurkai hao leo skofi. Ioi. Ua whapea leo unga seki. Tol. Ai le, e o kurkai hao leo so waitan. Ua whaakere ngar kinga. Ia, e le ika ka langa whiko o mako foma. A wo kuri ki. Mana waro kunga ko. Soli. O lai kusi mai runga lau papa. Kasi mana a whai kula, a le whikoa kalal whanama. Kasi mana a whai kula. E ke whaakari kari e wa ira foma. Mana ki ki runga whan lea ko runga lau papa. E kasi fore foma i rei whengalu. So. Whalonga kurke minga. Pakuleri. Ia e alo whamai. Koe au inga kasi mai a iopu maki maa whukar kai au. Ia, wa aile nurse. O le mea whea lau kara. O le maa whi ngaunga mara foma. O mera kara foma. E pe yuma o ike ngungu whaku. Wike whea mera ngā upu e. Le anga i kai au. Anga o ngungu. E ngā re kasi ara o kofo kor whasipua, whasiia, kamako. O sorkam. E pe o sko inga ia tike en chanel. Ia pe o le fionga le alori. Yo. Ia wa ngai kamanga. E kusa yo o fo ia le vai ai me ka usami. E o so ia kam. E benga ka kiero fai o na fio i mana ko fangu fuara. Ia fe merka la forma. E rei pe uma o ke fa ko e kasi da fa ki ki. O mama lama le ko nga i denga. E tauwha umi la utala. Ona le toi fo i tua la wha mtalanga. I le tele o tangan tolu tantu o tunu lea fia. I ngase i o le tua. Ona o le si mea ma mafa. I aso la. Whai e ia leo mafinga. Whakero. Le la umla lai whawhi o ki wori fia roi lau su. A mai tau i e si wha umalea kura. E si lea la waru whawhi o. O waruro o ngofo kona poku ngai le nurse. A mai kero. Fa ver kamale. O le me ngala. Mai. Le na felo kui. Fa kui ka viola. Fa kala. Sei fe mo mola ma vai ngang fe lo nga kui. Men kana forma. Siri ele se kui de hanga. O le kui ka fa ke ki nga o rima. Ta ye kui pia. Sei fe mo mola ma vai ngang ki o e kui se nga. Ina pe se si nga vidi mea e ka ngai kuia. Yale, mana wai nga ngona makara kui. Ala, soli. E pe ora o miolo ri makusiri re o miolo kui. O va pe o ka fefe. Pa wa nga me o fa mai e se ro le fi vai. O me re o kui. O isi mea se ki pa lengi aga. Ya, non kui. O no fa piton. Se buai anga ko se ki me ro. Ya. Anyways, a whai o e la ngona po o le ale ti ngā o lo tino nei. Tango e wala au le du mera le hao flying. O nai ma whai, ona e whesili iei. Fui lele e a fui. A watu se whamutalau i le tātunga ngana Samoa. A ue ke fia maro. A ue ke fia fo mai pe oa. Fo mai le stalei. A ua fui. Nei whaia ina lau whina, pe a whai o lai teiloa, low history, i le tūlanga tau, soi fua mano loina. O nisi o tei. E pa wana mele manga o le fua mai nganga le vai a oe, a mai lau kara vai fafo man ma whanasi vai le si ma. Ai vai, e le whapenala ua le vai le fua ma. O lewa o ma la malama uia, iantea uia, ma lo soi fua mano loina. Masano pele fikus fulpa singi ne wakaino. O le skol sefu. E leo le mea ngai au ngā i mea leo CT scan ma MRI ma mea umwhape ngā leo o le numera lea le hao flight pe a whai ua e whalonga atu ua tau ese lau wa ai ia pe ua e whalonga atu fui lele lau tino o se mea e le maa sani o na e lango neina o na e tango le wha mau le lalo numera lea o valu se lau ono tasi ono o valu se lau
ono tasi ono. E yeiteng, e te whala au atuai. E ke fiwa whaakat. Ia ua umafuilana ufai e ila wanga le whengalua. Ua o ila tau e talia mai tantu telefoni o le health line. O tausi mai pas. Yo, a mo o mia la se sosoani e se fōmai. E ma whaiwhi ona tala no antu se fōmai. A e kere i anu e ke ngofo i o le fōmai. Pe yo a ulenga ngofo i o. Usango usua kura ai umunga vai de fōmai. Ua ke ar se fururua i le au. Vai wha ukana i le Valu, iwa, se furu, surkasi, se furu rua whakawa ai le fōmai. Ia, o ke o mele mākōwhani. Ua ke ar kasi. O le mafuang. O ke sau i le whale talawai. O lai wha mele whale kalawai. E a whai kō lai whai ke whakarikari langa o le aso māloro. Ia. Le laki iara. Nā whawe misto ino yopu. Anga le whawe mai yopu. Ia. E ka ilo fo i mea nei kukopo mea kungo i whafu. Numera health line. E te tau iai. O mele lea o te whanongoina. Au mai se fautuanga. Ai o te le ialui o le fōmai po le wharamai. O ke ngofo ai le fia se lau wafe i kula. Ai le kai yanga o i loko kai mi foile. Wai whaila utano i le ED department. A miro mo. Po le emergency department. Ai anu wantu le via le tinga ina tele lo mai. Mari. Whakwa aia oe po le wha, po le lima, po le ongo, po le fiku, po le varu. I le aso so o ai pia e laki. O valu se lau. Ono tasi. Tasi ono. O valu se lau. Ono tasi. Ia tasi male ono. A whai alo sa ili sea o ngā matsa molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hei! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fōmai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whaifoia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O e fupu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia le ngila wa le kio. Aeva mai ina se furu 5 iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Malo lava le soifua manuia le tatu atunuu ia ile amatanga o le nei aso te fiafia fa whailoa i fo ia te oe ia mawhai o le fesotai mai le tatu por kalame le aso le nei. O le tusi le aiona e lua le fo isa whai le tatu ta upuana na fi. Al whai upu lai fitu i le unga o le mea na tupu i aiona whai mai ona na o manatua i ova ina ova i vai lo uloto i totonu i atiau. Na o atu fo i lau tatalo i le tua. A le upu mo i le aso le nei whapea e le o whaafita uli uma e le anga. O ngisi whaafita uli o mai i te oe o whaafita uli e la mea i ai oe. Vai whaila i ai ona, o i ona lea na tatalo whai mai na o manatua i ova ina o vai lo uloto i totonu i atiau. Nga o aku lau tatalo i luma o le tua. O le tala le iona na whai, o lana tatalo lea nga whai, nga pangatia o ia, ina ua iai o ia i le manawa o le ia. Anga leo o le manawa o le ia, e le koe kakalo i onga matangi i le tua. So le songa la na mo i tatou, e le o whaafita uli uma e le anga. Manatua, na sola ese i luma o le tua. Ake loa, inga ua sola ese maluma o le tua. Ia ko mai lo ma le fa, ia lola o le fa, o le whaafita uli. Ko mai le fa, ia lenga i loanga umai fonga o kura uwa amaua yonga lai moe. Ia sauska mo yonga i lunga weku yonga o isole, whaafika uli mele, kupu whaafika uli nge o le mea ua, kupu onga o le mea ua ufai. Ia umai fonga ufai yonga i le auwa, alafo i le sami. I le manatu yonga, o le pule i le ola le mele. Ia lo le mawhawhawa yonga, siri e le oki. Ai la vea inga i tama ia. Ke lola, la folo yonga ili mawhawhawa yonga o le pule le ola le mele. Le emsenga ma le pule le ola se tulou. La fo aku i le sami. La fo aku i le sami o le whaafita uri wale ai songa wha moe moe. Ai vai aku, wasau le si whaafika uri kele. O le whaafika uri kele le wasau. O le I a kele, wasau. Ke loa, ke loa nga wa eku yonga ile, eku a woi o le whaafika uri kele. Sau le whaafika uri lea, wha uma yonga. Ile mawhawhawa yonga o longa kaimila le winga o ia e mau e kongo le mangava le ia lea e oki e kongo le mangava le ai sau le ia na manatu yonga o se whaafita uri ai le iloa o le mea le pe se whaafika uri wa sau nga la vea ia sau le ia folo ngofo le mangava yonga i le tolu po tolu wao o ila le iei fai upulea le sa fai tauina nei fai mai na o manatua i ova ina o vai lo tino i totonu i atia kelo o le whaafika uli lea nga sau nga fefe yonga o leia whapea yonga i oki ai le loa o le lavea i lea e lavea i mai ai o ia lea nga koe olai ma whaau au le whina ngalo le tua so le songa fo ila mo o le asol nei a tonu e fea ngai ma se whaafita uli o onga i le taimi le nei. Po se whaalave, po se mai, ue whapeifu. Ia, o kia u whaafika uli nei. Aki lo, le songa mo oi, tatalo i le tua e whaapupula o mata i le winga o le whaafita uli ngai whea ngai ma oi. E ke toiva ai le lei, pe o le whaafita uli le nā ua whaatanga i le tua e o aku i te oi. E la vea i mai ai oe, ma tau fia mai oe, i se mea e le tatau o nga e o iai. E il tala o whaafita uli, e si taimi kala lesi au na whapea, o le tau o whaafita uli o mai a te tatou i si taimi. E ave ese ai le mea lea o le whaamaua lunga. Lua, o le whaafika uli o mai i si taimi, whainga tā o e loa wa whainga ai oe. Ai, le whaafita uli au mai e le tua inga ia e whaalango ai i le tua ai le olo malosi po lo ainga po seisi tangata inga le whaafika uli e au ngā e ke te pai i le tua ai le olo ke pai fo i te oe e ili tala i le se le infa matala olo na anko na la vea o le sifio le ai se mafutanga le lei ma le ainga to lua ma le whanau le leila na ngā luenga o le ava malo silo na olanga atoa e le alu i se lotu e le ango i le tua e whai maila le tala inga ua la vea na ta vale wa whaina ilo na site lea kau whaola le whale mai o le turning point na olo na olanga na whai eila na taptinonga i le tua au koe malosi o aso umau to toi olo uola e whao ngā mo e o mai kei ngei o se tangata makua sili o ngā
taua lona soifua ile tua whaongaina mo le uia o lo kau Iesu wha le tonu lona sait lea ai ilana tala e le koe fia mawhau le o langa tuai ngai ai paule mea o longa whaafitai o le whaafika uli ngā whainga e ua whainga i longa sait lea ai wala vea i mai ai lona nganga mai le alu aku i se oli e whaavavau wana maua le alii whaola o Iesu ma maua le mafutanga ma le toolua ma le whanau le tua so se whaafita uli lava i te au mai ai ai a taimi ke au mai a whaafita uli molo mātou le lei te tala o mātou mata mai se e o whaafonga mai moa ni whaafita uli o ui ai latou po ni whaafita uli ia fesoasoani a te latou ai le oki ai latou soasoani mai Iesu amen. Sifung mali na lo vivesela hallelujah worship team o oe o lo umalos ya ele taimi tante fa mo la vota ita ye lo ta ita poto malo ta malos ngalo ya ta ita
ele o so tamalo si ele o so topoto ya o mea umaya tātou te ai ya le no lon ana le lona finangalo alofa mai ya tātou se me manu ele se kako I've taken to sungal fa au ya pastor Rafael Copa o le Assembly of God I le fi ango lano I le boteli sala fai ya male polkala me amanto le rifo I viaso ya wala volu tātou wala fa le nganga mus fa puponga I le woli anta ba anta to woli le wonto is full of 2 minute o le tale o le tulai luan tu e udantu ya tala I vai fenua pe ora e fa fonga ye I le tulai tasi la woli dei mai ya seuli ya o le wa tampa mai ya tanto fa alinga ma fa silanga wala vale long puili o lo to pa ia malo o to mama A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova se lao lolo a fitu whaiva na walu, fa fisili mo en po alofa. So faso I fua. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Au mai lau Valentine I le Manhattan, Tui Samau, Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile asu se fulu whao Februari. Te tala whai tutoa mai leono le afiafi, ai maua le tau mawhatanga mai le fitu le afiafi. Whaafiafia I le po atoa le whaili a le Tui Samau Band. Na o le limas fulta la le unfale, ai te fiu I te tau mawhai le afiafi. E te tala fo I le bar, le Manhattan Tui Samau, I le iwa whaatasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Ma le lato Valentine's Day Buffet Dinner. Whai lo sau booking ya Liz, I le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O nisi reo tātou whaalinga ma whaasilanga mai nuku ma whioanga a inga e ka le sia ma mafutanga o le lewa tau au ina mai le tātou ofisane o le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo o wala wale longa puyeli o lo taupa ia ma lo o tau malu. O le tātou whaalinga mo mua e pe o le vasini ia I le tātou tusi o le whawhilifili ma le tusi o le songa. Awari ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e mau ai whaatapenga o Samoa I sisifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai I le whainga o whaalewalawe e pei o na iai whaai poiponga ma liu o le usiusinga o ainga whesila whainga o Paulo o si I whaaloalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. Fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga bala mai le tātou ofisa nei I taimi whai ngā luenga o ai e taimi whai ngā luenga ia o le valu le tai awa ngā I le afo le wha I le afiafi ai le o le afo te fulu ma le nua I le valuanga o le pō. Pe tanga iane I lunga lo penga te whai langi o le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz ia e whai mai ai sau oka wha mole mole ia awa lava ia le whai tau iai ia pe avantu fo ina e wha tili pefu ai ia lau whane. Iyo ale mea rea ka kousori
Yo fa mai ia aua ko ke pole nga ko ai ngai yo o ha u ngi yo le mare fa ko fa action mai me e ma ko misi a ko so le action nga ko ya tusi down van fili male tusi ole songa tanto se an tu le modele sala fai suafa marina isa moi le fiango sale lava tulona ia upa ia sa tu fa Samoa o upa ia le popo ma upa le solo o upa ia mai le vavau o le fa vavau no antu ia fa atini o tausala a ole ni fa alinga i le fa no lava malenganga ma walalo e fa sino tonu lava mo ilanto o lo nofo maselangona pe o lo mautino pe tau matina foi i le fina ngalo e iai sona pitanga ma sona sootanga i le suafa marina i leone sa i sale la valu i savai o lo iai fa momonga mai peritania i le sootanga i le suafa o le awhaiai se tātou mafutanga i le asto na ia so lus fulua Februari lua felua lima i le valasa ma mona i le tuantusi o le fafa ono Great South Road i Papa Toi Toi a fio mai e sa ili lau ngafa ma lau fa sinomanga talo sia i a tātou feilo ia i le lofo lentua fa mole mana tua mai sa light plate mole tātou i puti morisi fa mtalanga fa mole fa so te mai i le numero le o le telefoni o le o lua tasi tolu lima valu ono fa o lua tasi tolu lima valu ono fa ma le fa alon te lava fa tayolo senia e tuyonti muli antele marina o le isia tātou fa silsilanga mo le fianga o moataa o le atoto ia le fiso ma ona lau iau pa ia sausaunga tā Samoa o le nifa silsilanga e fa sino tonu i le mafutanga alo matamba whanaua motaa i au kilani nei fa before ni o mantou Paolo maululunga mantou te maluai i so se tafa o le kelope tulong lava o la fatunuina le tanto fontanga i le astona i asa se fululima o Februari i le se fululua i le awauli i le nofanga masani o le PIPC i Papa Toi Toi e vala au fa alo toi fo ia i lanto uma santa alo le dei kalapu la kapi mo tai au kilani nei o lo ala ma papa au kilani ina ia tanto a wai le dei fo do tanga a wana fa mo le tanto kalapu la kapi Samoa e tawa telelo a wai mai e fa ali so finagalo tala so fu ile lo fa malanga le o le tua e ta iantu lo to so fu ile aso ai mana tua mai lau le sitala morisi fa mtalanga fa so te ene tanto numero nei o le olu tasi lua ono tolu tasi fitu valu tasi lima fitu olu tasi lua ono tolu tasi fitu valu tasi lima fitu po le olu fitu tolu tasi fitu valu tasi lima fitu olu fitu tolu tasi fitu valu tasi lima fitu madatua o le tuantusi fai le nei fontanga o le nofuanga o le PIPC Papa Toi Toi valu se fulu pa valu lua Wiley Road fa te tele o lo se nia ele lau ale mafutanga o le isia tātou faa silsilanga e pe ona mai tawantu o le faa silsilanga le nei mai le afioanga le ai fa sa antu o le suafa seu talanoa mai le afioanga o Eva i le anoa mai sisifo e tia pea i le mamalu ai e te yangali e ta pea ia mamalu o Samoa iau pa ia le popo mau mamalu Samoa a wae whainga tau pa ia e le avea mau mamalu le to esea pe o iai se wha amtalanga pele ai e tu mau lava o pa ia mai le vavau e o i le wha vavau. Ai wha pito au ngafa se wha amtalanga i suli uma o le suafa se utala noa o le awhio anga o Eva i anoa maa i sisifo o loo papa au malala i ni usila nei. E te talo antu malanganga maa walalo i suli uma o le suafa se utala noa o le awhio anga o Eva i tutono ni usila. O le awhaia se tātou talanoanga i le astona i nei aso se fulu lima o Februari i le tunai lua i le awauli e whaiale i le tuantusi o le Valu Cartmore Avenue i Messi au Kilani Sisifo.
valu Cartmel Avenue I Messi. O le mata upo e fi talanoina o le sa ilia leo se tasi e tausia si o tātou ainga I Samoa. Mo le sila fia ua lewa ona tuua le ainga e le tofa ia se utalanoa fantia o fa ilangi le tulingasia. O le fo I le o maua se fa amtalanga I le tofa ia se utalanoa si tue. O le mea lea ua tatalo antuailo o tau mamalu a fifio mai matala mai au le no whanga wa ta ua ilunga o le tuatusi na o le valu Cartmel Avenue I Aukilani Sisifo I le pitunu o Messi. O le ale a vea no le awe nyanga sorry. Ma o le ale a vea lo le awe mai e su iai se whai unga o le a tasi iai lo tantung a inga ona ua vai se unga o tu ua lo tantung a inga e leise leo I upo whai o se o tantung a whianga o eva e moise le tantung a inga I ka le sia o se o tantung noo whaapea foi lo tantung I tu ma lo. Whaaputain o lo seinia le nei wha silsilanga e whaulafo Samuelu Samasoni Pepe Samuelu Towe Faulafo Whapea foi Olive Samuelu Seu Talanoa Monisi whaamtalanga whaapsota ifo I ala tātou numera nei o le o lua tasi o valu fitu tolu fitu lima valu o lua tasi o valu fitu tolu fitu lima valu o ma le whaaloa lava whaafitai. O le isi a tātou whaalinga me le whioanga, po le mafutanga le whioanga o whale a lupo. Mapui I le to, ai lepa I le foe, e pe o le whitalainga ia manono. Ua maite nei le tia sa, ma ua la ngā foe le ngalu fuli fa, le ngalu fuli fao. Aia e le ti ai ifo I le nonu, e lau le fiso ma lau le tolo, e ala tasi le maunga yolo. Tulau na lava. Ai mātou te whaasilsila tu le awa tele ma le mi ngāo. I le mafutanga si o mātou a whioanga o whane a lupo. Pa I ala valea a wale fio au waa o le tupu wha nofo. Whaapele usoli. A fio alo sina. Whaapele maupu o nā whanua. Ma le matua. Tai nane lo tātou to a wha. Masilila la e. Whaapele mamanu o le tāpo ingatasi ya Samoa. Ma antou te whaapea antuai, o le anto e usuia le whilo inga le tātou mafutanga, I le anso se fulu maleono o le masina le nei o Februari lua whelua lima, I le no fuanga masani. I Glen Eden, I le tuantusi o le luse fulu Westwood Ho Street, I le tulai lima I le fiafi, monisi whaamtalanga, whaapsota iene a tātou numera nei, o le olua tasi, o valu o noiva, fa. O lua tasi, o valu o noiva fa. Po le olua o fa valu o na tolu, tasi lima tolu. Olua o fa valu o na tolu, tasi lima tolu. Po le olua tasi o lua o noiva, lua ono. Olua tasi o lua o noiva, lua ono. Fa mtaiolo seinia ele tai fono ma le laua fono al mafutanga le fianga o fale a lupo fa fitain. Ma le tātou whaalinga muli lewa tāna taunu mai whanau community lunch. Sumai le asta nei asa se fulu maleo no Februari I le Riversdale Reserve I Avondale I le se fulu lua I le awaulianga I le wha I le fiafi o le an tufai taumafutanga I le eise tutongi e tufaina tickets I le aso e mana o mia le tau au mai o lau ticket e maua ai lau pusa mea ai po le food parcel ai le aise a ele ise tutongi ai olona ai ainga a whai ele ise ticket ole ale maua sau pusa mea ai lono winga ticket ma mantou pusa mea ai ma o tou ai leva bea tasi le ticket a e sau toso mai ai malau trailer e tasi le ticket ale ainga one ticket per household longa umau ainga ya ma wo mo le nei fa moe matangofie e maua ai se fiso swani manatua e ale fa moe na le whanau community lunch I le Riversdale Reserve I Avondale ya mai le tulai se fululua I le awoli o le sa asau nei
ngai le tu lai fa ile fiafi ya o di sina tanto fa linga lo tau mai lo fisa o le radio Samoa le fo i vai ngole hangou wala vai le longo puili i o lo tau pa ia ma lo o tau mabalu nisi fo o fa moi o lo o fa pelea ona fu mai ile fa unga o le fo i yaso ya fo yo nei fta e mafuto ma lo soi fu ma le langi mama wo umala lunch hour ia talo si o le nawa e halu ma le fa maoni e to e fa wow ia ngā ruenga skampangi ngai ki ngai ngai ia oe ia ona o lo mai so ia pe o fonga mua ma lo le ngā lue ma lo le foi o le foi va e lo tu mi foi ia ona nga ia tu le ma tu e pikil fa na wa o sa pa bele valero sa pa ma mele ge wa do sa vali e vola volo vutu su e ma se vai ma pa ma delle masanita non è tu na ole su le tonga e su e mai ni ulo mai je so sala ma sei la mele che ti ai o le alla tele no posso le alla tele ma si o pongo a wata malepe ma podia sole pa della neole tama mai meleke oh ma no fai a tu o de matele tele che io la vale tu sorreme ti ai lo ai nga e sola na poi sa tabua se va pa la talata ile pai toto a ole a sala vali solo ile ala e o se tiene male taula a te le lo ai na lava e mamma lo tu malo ala la paga so sala ma se ile mele che ti ai o ile ala tele no posso ile ala tele ma si ma podia sole pa dalla neole tama mai meleke oh ma na fai a tu o te matele te io la vale tu sameme so sola ma te ile meleke ia io ile alla tele no posso ile alla tele ma si o pongo wata malepe ma podia sole pa dalla neole tama mai meleke oh ma na fai a tu o te matele te io la vale tu sameme Fatalo fat fonga mo e fatalo fat fol tapo inga le tunu ni o li telefon mo lo fa fonga mai tala tumu se tau la inga finga town fa ye le soi fo malo loina ni sil a o yai fa fita o fa wow wo one li to ono ila tu ma li liu me fa pa sa pa Hawaii la so to song fo alonga to te ma Pacifico sa mo uma la tu pangalo ta alo le Super Bowl ya America le name fa ba ye fa lo telino ni tala Wow, tino nel matanga luenga de soi forma lo ina New Zealand. Ile kerope, mo sa ilio sana office city fo. Te luai de fa fo se ona fa ma vai le safari le te luai le tama dai office city mo fe pole a imachi apa. Ai uilea. O tanga to finga nga sa lumba mo to tuo soi forma lo ina ele o mo tonu. O le filio se ta inga fo, o le ai se senga de fa tino nga luenga. A o to wivi ma le uti le finga luenga. Le ta avilinga o ye ai ta lafu. Ma te era o whainga ruenga, ai mei se le safo ngā se le fia maua o so soani. Ta marua. O le whea ngai ngā whepulea, e iwa se le wafi tala le tau sanga sa tu e mai a ia uni. O le mea lea, o lona wha maa vai ele o iei se wha te inga. Ai pi tai, o le tenyu wha maa vai ai sa wha te iei nisi. O le tamatai whailau tu se awa o le asosia for mai Resident Doctors Association, Dr. Deborah Powell, ai e whaalian. O le mafuanga, o le mafutanga pe pule e mare komisino zoi fo maloloina Lester Levy. E leo whawhitia le tumu ini whawhitauling.
O le ri komsina sa awina to le mingstar to le nei. O le soifua maloloina Shane Retty mo le ave se o le ano noa i o feu ia inga fa ofisa ina ua mahea. O na wha atea esere fon wha tonu mo tua inga i le lele o le wawa ai o tupe ala an matanga ruenga. A e o mai lava le teimi nei o fe pule ai. O se tangata whai ngā luenga tele le sila fia le tautua o soifua maloloina e peo na ngalua e mo le lata ele tol se futu sanga. A ngungu lamba toile ai ma se wha moe moe whai sana wha amtalanga. E wha ona wha amasi e seile mingstar. Alia pao, o le whaeilo mo le vave whaase ese o whipureai. E tau au sa i loa le whatalanoanga Dr. Levi Malominga ale The Post i le masina te wai. Ka lipo tia le ta wai ale li komisina, e mana o se ofisa sile whaavaina se au whai ngā ruenga. Ma ta ia se au whai ngā ruenga e eise le lei, e whai ai to e teu ngā to. Nei lo le na ale tustasia i a mea le asau ni whaia ai ele ma whain whatinon. Paria pao, o lona manatu le nasa iai, o le lea tali aina leo whipulea i a wha awa wai ona tū mau li tu whinga. Mai a tā wai sa ngalue malosi a whipulea ai, tā la tū tilo le lea iai i lea ngalue, o le mea lea ua mwha anoa tele ai, ina ua wa ai ua wha se ese. Paria pao, e whainga tā tele ona wa ai se ao te tele ngoni mea ua au si aina na tā ngā ruenga, ma e leo wha solo i se le lei. E ulawa ina wha te alifon wha tonu, filia i arikom sina, o le mea lea, e leo se whawhitauri le nā, ai o le whawhitauri o whatupenga o le matanga ruenga. O le whano whatonu whaalo toi whale a aia o tarama papa toi au kilani saute ua whailoro la tūlanga malosi. Mo se ata tusi telepole mural i manukau e amana i ai whanana Efeso Collins ua maliu. O le apolo keti sa urua i a fuafuina ele eke panuku. Te whaalabra butonga e pūle e le whano whatonu au kilani. Ta tau au ati e le whona whatonu i le teimi o le tau au whianga i le asto rusul varo Januari. A o tūra la te mai le asto e ato i e le tau sanga talo na mariu. Le e whai pule mō le pātia le Greens i le silua vai aso. O whanā sa whina u malosi mō whainga mi o tonu ma le langolangoina mō tupulang telvou. Ta matapongia ma mali wairi stauninga si o tupe. I le no whanga le Pridomat i le taulanga o kilani le sulusutasi o Februari lua whembale rufu whaa. Sa longo ai e te foro le fona whaatonu whaalo toi whale, a o taramba papa toi ia a pulu ris au tanga vaia. Ile vaenga o tala ale the local democracy reporting. Wo foina le nato whailo le longolango malosi, mo sea te tusi. E sa whaamanino i foi a pulu, o le whaeunga mo sea te tusi. E tā tia tulava lea i le eke panuku, o i lato fo ia e ia le whaeunga moni muri. Ai o se no whanga tusi ai sea ato le matanga luenga o whela o inga o kilangi po le Auckland Transport. E iei le lato pule, ai sa tapaina se lato langolango i le wha moe pe ona lato ave iai. La wha manino e a pulu o le ai tia mo se tusi sa mua li mai, ini nai masina uma vai, ma wha awa waile tu leinga le vai teimi o sumalo lo, i le teimi sa wha ilo ai le wha moe ngore aingo whanana, ia maea, o na tu sia se ata, ai le o mai le aso e ato, ia le tau sanga o na mariu. E ulawa i le uti o le teimi sa wha mautino ai a pulu, ai ua mai alamo na ave ele la tu fa mauninga o le mele o lo lava le teime tapinain o ta ua i foi le ave ele le ngolanga malo sel pule nu o kilani Wayne Brown i tu o le fa pe moe e si le lusa la tosu tasi miliona tala a sekti sa ave ste mai au so tu la fono i lima te sanga mo vai e tu sam fa mtalanga le ripoto va nga tala le staff e to e tiki lava ale se vai aso e enormous fa mtalanga fa mtu ina ma ile leo e whaelo ele mau oino ni whala au whasta ina mai a lato o swainga. Pa te sei mani ato ni fusi tupe te tele. Ai ua nao se vanga i titile pe a o mailo i a seke whaoa mai. I au sori tu la fono ma sori ngā tu la fono. Ale au sori tu la fono. E iei fo i ato wilafi. Ta vale mai si mea sa ave sea mai au sori tu la fono. Ai o ia fo i vanga ua nao sina vanga i titi. I tu lau o wha maunga sa wha matu ina lelo i lalo tu la fono wha mtalangalo ia. O whaeloa i e whaamtalanga o le palusela o 50 a seti. Tā whao ese lalo le tūla fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. O le lisi au fi eis whale o loa patino te unga tupe a rio ma te mane, whanua, sea, ta vale, ma le ano noa i o wilafi, ai mai se le ano noa i o tino tupe. O le tau a whae o nei a seti tā whao ina i le vāo i ulai, lua visi mariva ma te sema o le te usanturuai silia male, lua se lau tosu tasi miliona tā lan. O le te milava sa whao ai nei a seti ma tupe sa whaalua i ngā ruenga, pa pēr ma i tā lafo e te tongi, o le vai ngā tupe muri sa tu e whaafo i atu i le malo i le vai teimi, e tu se marse lau fasu tasi miliona tā la.
Wa whaalia se ali po mai Honolulu e Hawaii, o se mapine tōs futo sanga ua maliu nei, mai manu o sāwhi ai. I mea whapapale sa papa i aso le tu son fau. Ma o i nei le tu ono i la tu o mali li wai i le whaaralawe. O le isi tu a valu sa wha manu ori e tinga ai nai, ma i nei mea whapapa o wha waulawa i e tong tinga. I le no whanga e tong fti ai tangata e mu i Honolulu, ma Phoenix. O le tangata pido silio na televou sa a fia ma i le whaaralawe o le pepe tolu tau sanga. Talu mai le temi sa tupu mai le whaaralawe to spuru la to usa i stei e leo leo. I māsalo stanonga o ni sori ngā tūla whono whaatula ngaina o le Class C felonies. E awhi ai mōrianga o le whaafasengana mō mo po le first degree. I le tuuina leo se tūlanga matau tia i leo la manuia o se ta mai titi la titi. I ta alonga tō tolu tava Pacific o sa mo umo la tu tūpuanga lo ta alo ai. I awe lua o le suanga champini mo le ipule a le Super Bowl o na limas mariva. Le la kapifa America i New Orleans. Leo lo fa solo i leo ulinei te Menisila. O le Kansas City Chiefs o lo pui le champini. O tilo mo le whaatuino se tala anga o le so o tau sanga tolu o vema champini. Le ta aloi Chu Smith Schuster. Le foi sa mua whaingoa ia John Schuster. Pa pema Kingsley tua Matea. O le awal Philadelphia Eagles o lo tamo e ai Jordan Mailata o Australia. O le awe lua o le whaalua ia i leo na ta alo sua ngā champini tonu o tau sanga. O le luampe ma le rufulua, le sa whato i lalo e le Chiefs e le Eagles tosu varu tosu malima. E leo whangaroina mai lata. E piona sa ta alo li tamarisanga o televou o le lakapiliki le NRL City, a le liliu e ta alo le lakapifa Amerika. O mai lata sa whana Australia mai ona matua, o ni Sydney New Zealand, ia tupai ma Maria mai lata. O mai lata e lusul fitu sanga, o se tasi o tamapitu tongi tele o ni tūlanga o le left tackle. Ina ua mai ona toi se nia se whaupopongo na whenga inga tu sanga ma Eagles, mo le selau se $1 miliona ia aprilo na te sanga. Sa longo ai mai la te vango tala le 7 News. O mita tele o se tamata alo Pasifika le suanga champini. O whanga e te fo e whai masuo sa moa au se talia ma le policia. O Frankie Luvu sa whanau e Amritamo i le au le Washington Commanders. Na ia longo ai mai la te alo ma le malosi na i manu malo i le champini. O whaawa wai on whai masuo anga nu o Samoa. Le au le Chief o Smith Schuster e toi pato atu e taliwan e le Chiefs i le tausangrai. Ina wa mai ona te alo i le au le New England Patriot. Mo wa e whalia o whaafia ina o toi taliu i le au. O le ta alonga se lia ma le se la Wallace for miliona tangata le rolangi e mātamatai. Wa amatone i le au liei i le malai a le Caesars Superdome i New Orleans, i Louisiana, Teminei, e le iai lava ni ai. O kilani ale taulanga muli nei o tongi le lato pulo i tono to tulinga mo au foe au i tamar sanga lika le na Australia. I le tar sanga ina le au foe faingo i le mana Pasifika. O i lato tuo le tu fongo faria. O ia ilo lato fa mo fa vaina le au power Pasifika. E fai masuyo le lo nga no tu puanga o tar Pasifika Maori. Se au ina mai le lau tele lo lango mai le tulanga le Pasifika New Zealand. E a vea i masulu ori tu whatasi mani mitu mitanga o tangata sa moa tonga le kuki ni ue matu ke lau. E peona ta uai te wha amatalanga justisia. O lea tau o whonga e peona te ia pai tele Chief Brown. Na ia wharia ai o le mana Pasifika o le a tere atu na i lo na o se au la kapiriki. Ai o se ngai o inga samia i anganu. I le vave maustutu na i lea o whaasto ai tala anga o tangata Pasifika. I le longolango o tangata Maori. Montu le Pasifika ma te inga o kilani. O ato ai le lato te tenunga. O le au. O le a wina mai ese tūlanga fau ma le ola i le tamarisanga le NRL. O i la tau e langoina le. Tau whonga e awhi e ma le sui mō mōla o le kapi. O kilani, Maori, ma le Kiwi. A New Zealand le o Fred a kui. E pere e tā uai o le mana Pasifika. O se au monia mo mia e NRL. O le pule no o le taulanga o kilani, Wayne Brown. O tongi fo iai lana langolango i tua o le au. O le songa emiti sa mo e fusu anga whiwhilo e MMA a Justin Taffa. Na whaia ina li tuiongo tele nā tosu malirima se kone la fusu anga ma Taliesin Taxi Eira i le asona nafi. O le pangamamafa e tasi o le vaenga o le tamarasanga o le tolu tasilua na UFC i sini Australia. O Teixeira o Brazil. Sa stepu de tono o le pāwaia mo stei mo mua e unoma se whaia ina ma i le mbalu fusu anga whiwhiloi. E nā le tolu spuru lima lava se kone sa ia mo mia na te whato ila loi tafo New Zealand Australia. Ina ua maua le lei i le tuli lima i a fōringa. Tala nao le yaso i aere ki le mūtan tauma, toi hoia. Radio Samoa
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. Tala le tau mo le somo le. Ua mawhai le awina atu tala le tau, ona ole langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Tala le tau mo le somo le aso ata e au. Wingo le tau mo le so, le maatele ina le leu wingo le tau, ai ole ava aia le aua o le aso, mo le to ulva vasolo ai ona i timu, angai atu le aua uli. E ono mamafa timunga pe tai ole ato e langi le lei le tau i le afiafi. Malie mai sa vili ma le sau malu mai le sami. Vevela fa mawina mo le soe lu sulono tikeri ma le malu lu se fulu valu tikeri. O le angoto i fole lai le afiafia nane i le lusu tolu minute te ai le tulai malu. Mo le aso atai au e matele ina le le wingo le tau se ibanga na ai na i timo to ulu i le awa uli. E ono mafati munga, pe tai o le ato iwa aia le lei mai o le tau i le afiafi. E angi mai sa vili mai sau te sifo, fa pina o nangi malie mai i le afiafi. O le vevela fa mawina i lusu sulono tikeri ma le malu lua se fulu ono tikeri. O le ao soa ele la ele to sfulu fa minute le tu la ono le tai au atai au. Ma o le angoto ifo ile afiafi le lua sfulu tolu minute te ai le tu la valu. Lau tala na le tau mo le somo le aso atai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. We'll have big fun on the bike. Set up a
Pavivenga mai a Mr. Cowboy bo Sam Chukuni le rivangola Oliver toi fo tanto polkala me fanga solo ile to tumala ndanga radio Samoa sa ili stanto tavale la matanga le vea so le sunga ya junior ya akuso fia le lake wangalo kwa sio ya junior tu vai singa no po se me o ka faong ya va talavanto kuso malo le ngalue malo fo ile faiva amatanga le vea so pe ona tanto wo lia malo le ngalue malo lo sa ya malo le tawa tai foi lo que talaina ya wa la le tato no se tato no ya o le ngai fa po le tai sili o no le wa mone la la tato te lo ai po i lo o tato fa sa lawa ya ma se fo le tapo inga se tato no ya te lo no lo ta fai ma wa tato le lo come le hanno le tua ya le na poi weekend ta se la ya iwa ya ai le o tato wa fai mai poi la mtanga neva ya le tute ma fai ba e tato poi le okila tanto te tau fai fa malo lava kuso malo le tawanta ya malo folo sai tanto si o le ne mo se do ana fianga e tuai man tampo ai pe ya o ele mola se abono na na po dei foi na luenga ya ya la sta po le fa ka nga mel pa la ni ka ke alo ya ai longa ole ta una nei tau sanga ile malo de amatanga ya lo tam fa ya fa pula mali ya tuele wa yo ka ko wa ya ka ngo lo ya tona fa ya ile fa no ya le jeli ile no fa ile no puli ngale bala awa kwa ye foi le ka ya ka ni me pule ma yes how can I help you me ka mal oh boss I'm sorry I've been kana la kom men kana pule what happened you okay men kana la kom bangal pule boss I'm very sorry my car is passed away ya ta le ya Poi cambia e poi ya. E le te cose si diole. Ora, Ekusa uma kulola pasa we ya nga ole koma kasi el pule fa mai. Akuso amaya zo vina lo wale na fa tali mai lu tanto tudo ya wa wal elenga tele lo to sanga wale. Ai e pa u tango tanto ta vale enterprise. Ya, sa le lava ya se to telefale mal sta to no ya ma se po ya le tan pa ngai na ya le awu na ngale enterprise ya mai ti lau sanga ya le uswali le ni maskulo na tau sanga talo na tau tua enterprise le ngata e makau ya ma se au kilani ya men ya au te ro so ole tulanga la ya lo o le tilo po ya la to ia o le va nai lual marketing tulang fa pena ya keita uma mo tangata uma lava wai le tu sai package ma tulang fa pe au I tupe mawana ya ina ya pio dala na o lo mawa ta va le no afe kitu afe anga I lunga I le lo se full tulang fa pena o lo no winga la so se tu ai na package lava o lo ia se le taimi nei ia ma se po ile pai na tā ko I le soi fuanga le nei vai tau le tau matal soi fuanga ia o lo maua ia wha mama venga nei le tātou enterprise ta wha peo lo tau sa ili se sa ia o tātou tā vale ia amata mai hybrid ma tulanga ia o electric vehicles po EV ia lo maua tulanga na ia ngafo I nei vai tau ia tulanga po leleo wha mama ia le tau mo fio pensini tulanga wha pea ia o lo mo fo tātou piki apu ia o tulanga ho ia tātou coaches po people mover ia o Amerika I balu e sfulu no foa ia mai telefo ia taimi ia pe o to tele ale au mai ia pe li fai tamai o le SUV fo le pe fai mo fia ia la to fo le tulanga o le ai to ma tulanga e mawalunga fo le fo ta vale la iti na masani tātou Io lo mo so sto in ata vale tato lo toa e lua tato lo toa e so fantasia io lo no wino lo to a foia lo tele tato stock in fine fire lo filinga
ia a pe fo lo ye ta vale fo lele o lo ma fau e trade in pe i tulang fa pe ia o lo ava no fo ia ma to i tulanga na o le trade in o lo sa ia ina ia mpa fai fo ia fa ma wala lo tulanga payment ge so swane fo i lo fa so nei fo i vai tau ia o tulanga o le tato i la to o lo tau ma atu mai nei ia kilani ia lo ia i lava tato website ia me so i la to o le o mo se ava no ia se mai ia tato lo toa nei ia lo ia tato website na o le enterprisecars.co.nz ia e mawhai lava o na maua i nā tato ta vale ia mai se fo ia fa pe pina ngalo tulanga fo lele fia fai South Finance ia lo ia lava le link ia ta fo ta vale na pola ta vale te wa e malia e fai South Finance ia fai fa nga merka ko website na e fai na fa nga ia mai South Finance ia ole pe tulanga masani o la tato promotion o lo fa wa pe tulanga fo lele tato cash bonus so ia lava la filinga fa pe te mana fa o ile tau ta vale ia fa le tulanga ia pe le mai ta wina o lo tele ana ia inga o lo na bia ia tulanga le ia so swane fo ta pinanga wa o mai na fa na ia me se fo ile amatanga tau sanga ile uti fa so no le tele ta matanga lu na fu ni ia pe la na o lo alumia tato cash bonus le tele ai ngai fia mole so swane tau seleni le ngata ina mo ta vale fo ia e mo e fo ina life so swane ia mo so ka o cash bonus e ta ia feta la uma i tato ta vale ia lo ia fo ta vale o lo ma o le cash bonus fo le lua fe to lua fe ia i tu la fa pena ia me fai fo na fai fo le as a cash back ia e pe o le telefoni ia e fai mai le tato to atosi o le lima fitstone i nei i Queenstown Road i nei Manukau ia po lo au mai fo i le o Barcelau ono tasiono fa tasivan o Barcelau ono tasiono fa tasivan ia fai ono mo male sunga le lipole ia Terry Coon ia o tamafo ia tau o papo ia po to au na nei o ku Sofia lelei ia pe afa pe ai o lo tau sa ini se sa ia pe fo ini se tulanga fo lele fesili mo tulanga sia malam lamai le fangai ngoingo o tamsang tulanga pa pe ia awole vidi mai tato numero na ia so tai mai ia o lo fai fo na ma so ani so vai na ia con bua fa tai na va ato noa tai fo le radio Samoa e fa ile tulanga o lo fa la ulo ina fo yo le mato tau tu vai ia fa fo anga se tato tunu ia mania tele ia la usingo toya ne yaso tato to fe lo ai fo se mala mo le lo fa male anga le o le tua ia fa tai mo mato vanoa fo ngua mania ia fai valo limo to ne yaso tanto mai tasi pe ona e sa no le sunga ia kuso fio le leo le totomo danga na le Enterprise Motor Group i Manukau fio ne lo ia lima fitu tolu Great South Road i Manukau o volcelang uno tasiono fa tasivani o volcelang uno tasiono fa tasivani numero telefoni e te vala au iai ave jeli sa uni telo e pikil fa na wa on solo wa le bankonga e le bankonga e wa ngafi Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tato fale tā vale la wiloa o le car for you. A fai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e fai ngaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Fai ngō fia lava le car for you na fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le car for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Over te lau rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa.
So fase fua. Jalo falava tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo fa taunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau fatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau fale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tasi lima iwa tu, amo.
Malio tofanga meke ma DJ Dave le rivangola wuli saka saka o le matua vevela o le tawoli le mele we ye tato e fa io le vevela a sia lava tim yo me mo pena fa ma a meni stimu mai samo se te fa tim mo tato nei altero Jalvantu ia alosina anti le uso ya te vanga sini ma le SK crates ya ma lo li ta fa ma lo foi le fa ma lo si tu te manga wenga le uso ya rose ya e fiengi ai nga wa e fi si fo ya le ne ya woli e be foi le uso ya se yuli motunga o le fa mai ta funga mo o lo te fo ile onga pa tu lo le ia vai a we te fa tu tilo le fa ya onga ai usita ile le i le faya onga ya o le mele le anga ile tu le onga yasola I want to play map le la wa to a pension a la moto fo ile onga no usta ile faya onga a wente mapu fo ile faya onga malo fa malo tu ya pio lan e po pio len penina sentu e mo to mole mafuto mole le vangola wo le tu fa wo le radio Samoa Tasi lima i tolu a mo e le mele wa kupu. O le mele wa happen. O le utema i tola wa tale afa o le talonga le Super Bowl. O le utema i toa. Pe ia i se me wa tupu. Luas fulu fa le Eagles. E le i tau ai le Chiefs. Se i vanga na i o na wasu ia ai o le talonga. Pe afa i o nainte mai mo tu sao iai. Le rifo i vanga o le aso. O ai lenga fa via gama no e sua fa ia Kendrick Lamar. Tasilo tanga te le mano ia na fai longa tau musika i le Grammy Awards le van today ona fa tau no wina tonu America. Au ai down talo tale afa o le Philadelphia Eagles e los ful malfa o le Kansas City Chiefs e le i tau ai talo fa il to fine ia akine se Marina on the side koi ki koi fo i mai ko ai ile kuantalon tolu ia male kuanta lona fa ia fa malo to fo ia lo ma tamba fa na wala tru o lo o ia to tonu au ne lua le awle Eagles fa before ia le awle na le Chiefs ai va o fa un o ia solni o le ia fo e fa ia pe amtali ai fo ia le tamlo sanga o le Super Rugby Pacific lua fe lua se fulu malelima fa ia tonu la wala sfrele le pa ia ia la so fo ile lo sukala ki ma fu alosa ia o mo meo steak and lobster ia ale anso fo ile le maka kura ka ia o lai fa mai I love you ia mai I miss you ia mai I want you ai ka I fo le lima le fa mai wala fa ngi o me le fa ai o ki nga foi mak ja foi voor lima van mij wat foi so merko ai e ku se kai fu le ongo foi le booking i ole le Broncos ai ko kango no ke fungi me hello can I cancel my booking o le fai kai foi me le ma sang ia ka ko yo vai se lua apatayo makua i sa yele mayonnaise kipi ye ma se kanga yangi ia onga umala ia kungu fa ma vevele laisa ia pe makua sa yele apa pe o le kara ia ona lu pe pese ile ina le fa io ai ave onga kele e wingo kana ave onga ma fia la wallet ia why not why not ia onga ai le la laisa la sa oi ale mere ye kako se ka wo ko se me fa ma kako wo ye right ampa wana mele mo fu ole ya fo ole le lunch le no fa longo le no fa to weekend tu i nga I fe fo I Avondale le fa yela standing ya ole tanto lunch la le da ole vala uli ai so se tash io ele fu se me ole ai ku wai er ko pikon ave ki ala po papakura so ko se mama ole e anwele la me mama o ina ile Riversdale Reserve I Avondale for me fulu lua ile a wulianga ile fa ile fiafi ai tata ona e watu
ona e anu lea maisa o ticket. A le ise ticket, ia le ise pusa mea ai. O le te leo le pusa mea ai, o ke le iloa. O ke le iloa, o ke le iloa, au ia se ke leo se pusa mea ai. Ai mane, be o le whele lo tulutaya. Ia umalola ia, ma ilola ia ska konga. Ia ki role inga ile Riversdale Reserve, i Avondale. Ia nai tufafua tu ai mo meo pusa mea ai. O ke le iloa fo ia. Poa ko inga ka umafa. Olo i tono tanto pusa mea aina. Ai awala va faya puki. Ba ai ala puki ki ko cancel. Ona mele ye tanto. Shefa pe ngale o langana. Ku se e makwa mafanga fanga ma fukanga ka ya po. Ai le kimi folele le makwa malu sol. Ole po na po. Ka se vevelo. Yo. Ko ka malu ngi me ya po se me ole lima le va vea. Yo. A fole lima. A nga ile ono. Ia nga umakuara nga no oso e fuale la. Son. Makua vevela. Ia. Ioi. Elei. Ioi. Ongo sai me au lua ia fiu ma. Ma siuso ia te vanga sini. Bai, ama mau. A wako ke su e pusa mea ai kaile West. O la i ilva hanga la i Henderson. Ngai Messi. So solo me i ngai fia. Ngala fa amisi e fu ma le loku. O le loku. Soli. E wako ke. O ke fa pe nge ya me o pusa mea ai. Ala a fa yo lo kofinga. I o le kane sia. A fa yo lo kofinga. O le fu kaimi. Alu fu kaimi o pesi. E ya me o pusa mea ai le aki ya i ele e le tiuma. Yang o kangola i le ka wakpo ai au ya le mangu malo le fa ngor ngi ve yeso. Ngi ya me o pusa mea. Ba ai foi ka ko foi o le monsieur. Ka va o ma o ka ko. La no la ngi male mea ai.
Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Baby, loa hey! Tamilangula wanti le wanto se fulu lima minuto ntana le tulai. Tolu ia ta fulu tolu amudan tu ta tala i vai fulu matala ta longa. Le ngana peritani ia le tautua fa wawa le radio Samoa po le klame a wauli ma fofonga mua. O aula ni le ta longa o le lakapi. I le fai ngol riva ia seba fe te le isi le fi. Ewe o amaile ta po ingali o Super Bowl. O fenga wo o ki ka ko ka runga. Ja, daar zie je al die maand no novo, maand mata boai pe o le tampo inga. Le fepo. Le lei o au nei o le anta lo fa ngol ni ve so le amatali o le tamle sanga o le Super Rugby Pacific lua fe lo lima ta longa tala malai o le mita wan to le anta aloi le Crusaders mal Hurricanes. Talo fai tam fai mai le nei to sanga le Crusaders. So ja saluli le maiava. Po fe wo o ilana Jesse foi le mo yuli. Lima minute te ai le fitu. Ile fia le Valentine as of nay. On so to ile malata longa le Highlanders male Waratahs. Matua o ile ta anu ile lo Samoa le na matua I longa. Ilona tula I mai. Ile awale Wallabies ina ua mai ai le temine ta anoi. I o ile awale Sydney Roosters I nai sini le mafutomele sunga le ya pio pio ya nga kamano o suani ya lele ono o nele ile stona I 5 minute te ai a fole fai le fiafi la vapela no ta alo ile Brumbies male Fijian Drua on fai le o ta longa feitolia o le ta longa manta ina la tangele awale sifi la wa matai la awal blues awal tavai ya masio so ya la pepe ya ma le sia awali ia nga curioso ai lunga foi le pe ma no le blues ya fa ya inga voi ya curioso ila no malela ko ka verso no 5 minuto te ai le fitu ile via la stonai Ansomni, leo le amtau ile blues ma le sifi. Talong mulmuli ile fai unga le rive so leo le amtau ile Western Force ma le Moana Pasifika. Temi mo leo le tamu e mei tono le malai. Ile alo Samoa le sunga ya Arisavea ilanu o le Moana Pasifika. Ya o ifo la wa filifilia. Ma umalia uma ile pulenga ya mala anga antoa. O ia le avea maka petenio le Moana Pasifika. Ile nei foi tupsanga ole afoliva e po 5 minute te ai afoliva il pola stona ia sudei la to ile moana male aula ale Western Force va bega que eu ka apela au Western Force ya lo te vai ia tula ya ole ai kam foi mai pe kam fai ya a umang kam fai ko kam fai akiri mai pe le se funu lo minuto ntale o le July tolu
e tele o paka e lungo se lenga sama voi lele nai la o ngare fana. E kere o kupe a, kere o kupe. ia o poinga o dia va ping e makwali e nga isa vali vali mala o make it up e makwa sisinga yala o make it up le vevela le la le unte va into faf e au ki lani sa utene o telo e o le inga la vale dai tasi male fa lo ngona la vale dai tasi o lo o fa no ina tanto o mai nei au ki lani mali sila to va ia tu le lo le montu sut fa talo fa to le manole tu o lo ala ina le South Island o New Zealand fa ia si velo tanto ina le son fa solo tu ile dai kala stitch pi on to nai Timaru fa solo to nai Dunedin ia e kupe ma ko Queenstown ia manto ia nai Queenstown o wanto te fa la via mato ia so anto ile nai in Chicago
Ya tia pe blafla to ia ola ai fa ia maru ma in makako. Ale fa tu ia le penino jefa Maria ma ala pat. Ya le na toi langi na mai le ai fo. Le Levina Records, van de alfaan toe le sunga ya le vai, mal val tua, ya mise il tanto fa le pes ina in belpone au Italia. E la ukala len kau foi. Si ku ki lu kasi wai lunga ila utala len tau foi en tuan nei le au. Oi, ya le wa ma. Va. E se uma to nga oi le vai temi le ring. Yo. O istanganta, o ngoi me o avabalos. Ya le ala ina fa nga mo me ta vale. Yo. Ya o istanganta, ya o mene yo tapa. Ai ele me tupu me na file a wot. O fa ele pe kolo pe tu sol to kwanta ile ton, masalo te mi fa be nei nai puki koi. Stasio supermarket. Lena longa ina ile matanga alwenga o leo. Ya, malanto o antuilo. Esa ili se tina. O tina fa me lus fulu ma valu to sanga na tua. Tula ile sol fa sidonga fa ai tu malo i nai puki koi. O le me utu. Mo sola le tina i fafo. Mana fa tonga. O leo te vai entua i pea ma le tolu i le faa i mo meo ato. E ele anto vo i lele anto fa fafa. Kama vo i lele le pise sports bag. Kama vo i lele le mfaina ave fa fitu kilo. Ia ma ankola ave fa antau e lua. Te le ta ua antua le ngol fa lo loa len. O leo te vai entua i. Ai o le me mali. E mali e anta. E ui o le soringa antu la fon. E leo se melele. Ale mario o loa ina fanta lena sola maltinani. E antu leo. O loa kongu ako kongor konga vau au fiu so. E ale la wa maua le so. Tula i lumo le famsinonga. I tonu atu. Na maua antu wai. E ali i matamaita i leo. Ia mea nei. Se fulu fangu mayonnaise. Se fulu kolu fangu shampoo. Maleongo sful maleongo. Mo meo poloka sukala. O le lau ki ngofo mau mafofa. Po sanga fidi ma ke ki le kau foi ai. Ia po le hale me le la fa. O le mena. Tanto. Kau stop mai mena. Wale nga fatiana tau si fana. Kau stop like kiki. Yo. Kau post like kiki and stop your engage. Tala tolu tala vai fanua.
atua i le upu. Osi e afisi, osi e tafafa le au fita lofi. Wale tafulato i se alanga tomi. Osi e afisi, osi e tafafa le au fita lofi. Wale tafulato i se alanga tomi. Eia so wate tele ole orele tore au ngā ai na toa tele. Le afua i le tawai ai ole o langa. Ole se lau tala nei aso ua pe lava ole tua tala pe afua fua tu le tau o loa a Samoa. Whaalomo ina pea i talina le tawai ni sa o nisi aina. E mafua mai ua le lava ole tau sina. Tua tasi e whaina luenga ole tua lima na ole eva ai a whao mai i le lau wano la angani mare ulo. Osi e afisi, osi e tafafa le au fitolofi. Wale tafunato i se alanga pomi. Osi e afisi, osi e tafafa le au fitolofi. Wale tafunato i se alanga pomi. A fai po i tua toa tele ia e tausi male wha pele pele. A oa o ia e le talo i se o se aso. A fai ua le a onga ia la tauloa o le whaola e ala mai ai manu ia ai le e whaau so songa. Ale lenga mai le susunga a mali e toa. O le a whaia ana ponga ia Samoa. E tano sia o matuai maulu hali o la masa o na whai. Awa ua la tau le loa la tau mea sa whai. Osi e afisi, osi e tafafa le au fitolofi. Wale tafulato i se alanga pomi. Osi e afisi, osi e tafafa le au fitolofi. Wale tafulato i se alanga pomi. In this update, the Council for Civil Liberties is cautioning against a bill that aims to bolster our responses to foreign interference. It creates a new offence to criminalise deceptive conduct undertaken on behalf of a foreign power that harms our country's interests. Deputy Chair Andrew Ecclestone says this is significant state overreach and open to abuse from governments wanting to suppress organisation and protest. He also says there's a worrying lack of information. No cabinet papers or policy briefings on this bill have been published by the Minister of Justice. We have to ask why the papers have been withheld in full and again stress how unusual this is. Proposals to restore confidence in local decision-making. Federated Farmers says the government needs to lighten the load on ratepayers as rage builds over rates increases. It's suggesting changes to rein in cost pressures and asking the government to surrender some tax take back to councils. Local government spokesperson Sandra Faulkner says they want more transparency on what rates are spent on. With transparency comes confidence, with confidence comes investment, and we want our rural businesses to be investing in their businesses and indeed in their communities. Abseilers will assess a building on Auckland's Queen Street this afternoon after debris fell and moderately injured two pedestrians on the footpath. Auckland Council says compliance officers have visited the scene and liaised with the body corporate manager and the owner of the apartment. Compliance manager Adrian Wilson says it appears a loose piece of masonry has fallen from a balcony. There's currently no sign of any further loose concrete. The area has been cordoned off. A risk of flooding and slips with a storm forecast to track over the central North Island from now. Met Service has issued a severe thunderstorm watch until 10 p.m. It covers a large area from southern Waikato and eastern Waitomo to Taumaranui, Taupo and southwest of Rotorua. Meteorologist John Law says heavy showers could change into a storm quickly. That's news. In sport, Hurricanes coach Clark Laidlaw has no issues making an 11th hour captaincy appointment ahead of the Super Rugby Pacific season. The Hurricanes open their season on Friday against the Crusaders and are yet to appoint a skipper. Laidlaw says an announcement is imminent. Shared responsibility is definitely something we've been thinking a lot around. You know, sometimes leaders end up looking after everybody else rather than themselves. So that's something, as I say, I'm really conscious of, how we get that balance and allow the men to play really well at the same time.
NRL Premiership winner Jamie Sarwood believes Mana Pacifica should become New Zealand's second team in the Australian Rugby League competition. The Māori Pacific Consortium launched its bid last week in the hope of joining the competition in 2032. Given the strong makeup of Pacific Island players in the NRL, Sarwood thinks it's a no-brainer to introduce a team with connections to Polynesian culture. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Tala le tau mo le so le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e mahatele ina le leu wingo le tau, ai o le awa aia le awa o le aso mo le to ulva ava solo ai o nai timu angai atu le awa uli. E ono mamafa timunga pe tai o le ato e langi le lei le tau i le afiafi. E animali e mai sa vili ma le sau malu mai le sami. Vevela fa mawina mo le so e lusulonu tikeri ma le malu lua se fulu valu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi anane i le lusu tolu minute te ai le tulai valu. Mo le aso atai au e mahatele ina le lei wingo le tau se ibanga na ai nai timo to ulu i le awa uli. E onu mamafa timunga, i tai o le ato iwa aia le lei mai o le tau i le afiafi. E angi mai savili mai sau te sifo, fa pena o nangi malie mai i le afiafi. O le vevela fa mawina e lua suluono tikeri ma le malu lua se fulu ono tikeri. O le ao soa i le la i le to sifulu fa minute i le tu lai ono le tai au atai au, ma o le angoto ifo i le afiafi le lua sifulu tolu minute te ai le tu lai valu. Lau tala na o le tau mo le so mo le aso atai au. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Ama. They can come take it all away. Break your heart by the lights of day. Drown your love in a distant bay, so lonely. Headed for the rocks. See the time ups and over the clocks. There's a light, shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Close your eyes. Every night wears a new disguise, and I live with a new surprise. Surrenders, yeah. Feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I play with feeling, yeah. Why don't you wander and follow la vida son? At male tuelangina mai na le pesina. La vida on so. Io, and we should for Samoa or if for running nice and will pesina. Special to malo Aaron Neville. Stasioli me only America solo to fayatu. E se ona falling ai se foi le lale link o lona si for fonga. E te so yel si fonga so ya Wayne Laus. Ma so ya Stow Levels.
ai pi mantango fia tu la vale si fonga malu o le sunga le li santinia tu marvao siki a shu ya be a o le temi pesi ai te le lopola te mulmulina o le wali el falsa ya intal si o le na awi tu samlinga lo to le fai ngol vayaso Marietta ma lo so fu sala hunt mei tau po yeti maana va te le ma to mai le vangola uli to te le malo le tunu o le fa tasi mai lungo le tanto polokalame ni o le uli me fonga mo se uli le tu lai fa e le swinga ya o polokalame o le nganga i fo faiva ile nei fo i viaso o le a e fonga ia ya ele tai no le fa ile everyday ma la tu fa tala tu man tu le ngan te le fa na wa o le tu wa onga tala tu mai na e halu le o le ia so po le da fo ina e fatanga ma ia na po o ele halu le o le ia so ngafu ve vela ya le lek sauni mai o le la tu am tali le tanto por kala me fsili mentali ile nei fo i via so mo le nei fo ia tau sanga fo wa tanto o le talo sia sa mustemi te ta fawai i fa fo antu au kilani po le fa fo antu fo yo New Zealand i po se swimming pool lanta mai ma se paka ale nga uputo muli mala inga nai Perth ya anta ulo Perth ele eita telel to ai nai Perth so le ai lalo i fo le fast full tiki rile vela to te man auto fast full mon tu puanga lima se full fa tai fa maria fa linga va be foi i rita pe rira ilo tamato malo va te le tas mai ni vaingola woli stemi ona tanto wantula iele le sunga ya Victor te le ilo Victor pe o te ai tu me fa le ngo fa longo fa ngola vees pe yanga kili fa ma agelo men kili mo over kausa mit banke ke marke ke pua Evelina nai o ta failo sa ilisa o nga matsa molo walo au alo e te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani sauti e to a tele faya o nga vaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo tolus fulu i tū la free a vanoa le vena le a onga mo whimalanga inga le whanau free maua mea aia le whanau free e ia inga whapitoa mo nisi whamatalanga whaafsotai le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu o e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i iso fale motu o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Jalo fana va tia roa wa te talaina nei le o nanga e veni mo fa tangoi au ki lani ni sila numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre ta fatapatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre o le vitu au lele ma le vitu ta iala o nga amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o nga amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai faya o nga le stala ma faya o nga lango wa lava ta pena mo le awa o ina le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai. Ai lesi tala nei lo walo. Kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa se antule tantu temi sfuldo mala fa minutu teni ling tulai tolu to fa talvan tu man tu la ngantu le fa na wa onga le de wa ya tu mo to malawi le tu wa fo yo onga ile nei vai so fo te bingo lo fa tasi mel sunga ya Victor le tu mala danga le Tire World and Auto Limited lua ona la tasi lungo istamaki road Malaysia ole nai da tonu lava fa sanga e mel tolanga fa tau e o tare lungo beach road Victor ta lo fa malo nga lui. Ya, saya puas mau malangi marah sofa semua. Ya, malu orang saya malu tu nu. Pasal apa pula kepoingan madu sama tu nombor tu malau rumah utama yai. Ya, saya de mulu sa lu pisi ko lu ngara wala. Ya. Malu orang saya malu pipa malu sia tu. E se le malu lu le velo le aso lande aso Victor. Ai, so.
te ngari ka ke alu ma sa sa kai di ngale ya ke alu ngai ka pili ora me ia fai ama e alu foi lele kongo ia sil supervisor ma le pule ngai maluru le me ngai no ya o i wa ke ni ki ya wa ala tanga ku a ya re ko ka se la ya ngari la o lo ya e ma alu la o le ngai se fa sa vidi fe man o le ma ngai le Paulo o ia Evelinga ma ka ko fre inga ngai lisi ku ya mai Paulo ya ma we ko ku we ai singa se ku ku nga mai ku le se ku fai lo kana le awari inga ki nga ye la ko ku pe nga ngofo inga fa mai can I have a dollar please Awoi ka fe Victor wa asalela awai so ngalo o ani fa pitoa o ani vaenga e aona silofia sa mo ile ring fo iva yaso ye wale ko was fa ko ali Victor le Valentine me bora ya sa le ese manua ya solo wa ri ke no tio i ka va ri po yo le vai benga ya malo la mo sai malo fa malo se to ya sai la como el mato no fa alo ya mata tu ta to pe sindi ma tu no segnale tu se ta tu lo sa ya mato li mata si de dua sala o ne lua pa ko ti sole sala ma tu sendi ya mato apple car tax ya por ya points for ya schedule na ta to fa lo fai don fa ngai no after pay tu lo ta vale mata for lo con que si le LPG iwa ke kalama center with you go so fitu ta la ti tongia au ko ni ngalo ro so fa mata numero tu ko tu no ta to sei e man malo ko si ada ke fa tomoro sa ita to po sindi ole ta to fa sindi o ta to tu si o ta si di matoro sta makivo fa pena sia su se fale pero ku serve si o mo ko la no e po ko la no inga ma to ta to fa sindi ka ta po le la ta mi se serve fa pe para ta va fo ta va twice ya va pe se sa ta na va ya le la se me fa di tonu ole tato disi lua inisi tolo inisi mo runga tato pali luf ya ole snoko tato po pas tato wins pas mo tato veni yang tato pole tato flea sa rufrek rufeo ya kanopi ya sa state mo alam mo tato ta vale apa pe to swesa alam ya tu mai tato fakti ma to alam ra ta vale fale ko ma to ma ka foro sa pe ni me fale tomu iswa unga diki amoringa so mata sport mato fanya de scanner per ma elo ta vale na wajai mata fore ta fa ta ni ta vale ta vale so ta vale tuai ho pe ta vale tuai na ti tu e lo mo ta vale mra na tele mo ta vale fo o rumara vera ta no ho pe na ko se ta vale na o lu ala do mo ta spoka i ta to ta vale mo ta SUV cars ya ta vai pe cars pick up for winter Hilux Nissan tu drive for the drive man di fama lai uma teu pa dos pulu no tu ya master ya kiki la oro ka vale a te ko so for willy ya lo ko for willy o lunga uma tu le sno ko ta to pa so ma fapi uma finalifi e fai unha tun ko ya so ta to ta vale tu ai aka te ko so ta vale to no fiete menio te mila masara vi mo ta vale di masulu ngai dunga aka te ngai ko si sa ida so ta vale tenga ngai sumai ita ko ta vale ya kata ngaso ni se ko ta vale do mo ita to lo ya mo lo ke spek ta ni sta vale me llama so ta vale fo ta vale toi e mo lo volotine tu pe chan oi se ta te foni o iba du tu fa to do o mi sto tasi facile de algo samo nothing alvenga yamato no se fosani o tato farpao ile to atusi kasi fitu skrupecho o taro pa ko tuai se kina tu amasa mai se lima se pa ile go su nga ilunga ko go su go ko ya mo ta ta la po to use ole pa o makta sa lo mo to to kasi yang to dimba asa pena iso fo wili ya ke mo ka su fa la po pa ya lo mo ko pa se pena lava se sai so mo yamato ya po tuai po ya vidi mai ya pa maring mele sai so pa ina kiko sa idea de tato a pau ole ta vale ne ba so suki swift os menoli ya to la fisu pa ta sanga ta vale na me so ya te ko so ta vale a tango fiete singi ole to luta to finance pa mi attend me finance now yes finance marki card ai fa malisio tato app fa ngai na ole si pay after pay lei pai na ta fora ta scope ya subado masina industry ta finance uma lava na to
o whangaina teme nei tato la la I rua o le whalpako ngata fo le tato wharisinia. Me te fone o lo I runga o iwa rwhitasi tol tolu tol o iwa rwhitasi tol tolu tol o na mena tato whalpako te vide mai ai ia Moses Soani. Ia siri fo ina ialo Samoa, a ka peneke kau tuengi ialo Samoa I kanola ue lau engana Samoa te malamala mai ai. Ia whatso tai pole uso ia soso kia pole uso ko ia te ia Moses Soani I le tato whapa. Ia mo temi nei ia, so ko mai mandia, me le wau whai wau kirima se manu ia, mei te maare umi, ia ngai ko ti fo ia inga ia, o te hana whaten mai ia, whatai dawa mo le mātou noa. Mano ia la singa tole sunga ia Victor wa vela mo I mafonga tamu moli o le tautua ma lau nakana le tai world I ona la lua I na I Stamaki ya ola wa se mali en tuile val tanto wanti o le was fulu male iva miru tau tani ling tulai tau tamaiti sound by mo tanto polo kalambe of silver tali lango mo de mano silver for kiki o le Thena's Delight se mo ye kiki o aso fan dau fai ponga ma so se fa mo tanga I lungo le Facebook. Ja, bolle Instagram o ngai umalawan tau tātou kiki ese mai le Thena's Delights. P-H-I-N-A-S Delights. Ja, Malaysia tātou kambri lewa o fo mai foi ia le tātou whailonga I lewa yaso o le Uncle Sprints. U-N-K-O-Z. P-R-I-N-T-Z. Lolomi ai mi tiafu o fu mawhanawhana tō ninga o fu o family reunions na pawale mea ia ole au mai ole ata nei te mana o tu lunga ole mitiafu ole lanu ole mitiafu po ole ofu mawhanawhana ia ole avantula ia leo le sampo se I sila ia lunga ole Facebook lunga ole Instagram pape fo ele TikTok te maua ia le tautua na le Uncle Sprints U-N-K-O-Z P-R-I-N-T-Z Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo. Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got Light Reds in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside, P-Town, 5024, click, Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamorous, eye catching me, girl, I'm falling, but it's stolen. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the feels all over your face, speaking your body language, cause they feeling the same. Come to a little closer. Pick up your voice for me, put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
vianga te to lua mama tua helanga te le fana wa onga lo tua onga le ia o li tala to mai ti o mai o to ya mai le onga sa ya onga po dan sa e no foi le vale ho e ko ve ve la a spoloka ya ala va fa so alo tama po lo tinana na po papa fa e via ya to di mi mentano e le tala le wa o ma fa mai o loo tau fia I tutonu lea o ngā ia tamitia o ngā i le kolisia Maslin College. O leo tamu nei mei ala tātou li poti le da o loo si o mia e malu o le malopo o le mtanga alwenga o leo ia Maslin College. I le teimi dei e leo marino po le alama fu anga wala ina loka ina I tutonu o potua o ngā ia po lo toa fu i lea o ngā ia le kolisia Maslin College. A whai o nei au tau inai nei a tātou wala ma whanau. O le mafua angana o le mena o lo tupu I o I Maslin College so tai iei whanau onga wana uma mawhaiona avi iei telefoni o lela a whali tulai tuk a sao de maile whanau le portogalame o Fesili Matali lango I de malo si le whalkeke o le Fina's Delights pa before I le Fole Prince o le Uncle Springs amtali ai le tātou tau sanga nei lua a whelua lima le toi whi ato whanau I le aonga Alova Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui alingila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela
Semelo le wansi le radio Samuel le vango la woli la sunga fuala se fulu February lua felua lima o le o lua ma le afa veru tu te ne le afa le tolu fi fila nga fa tano fa tu le vango la so e ana mo fa na o Samuel le tu wa onga tulang mo kolisi ya be fo ya onga amata malo ya tu man tu le on sai langa ya tu le piki na bai le fa na wa onga le bai ai ya o onga o le nei fo ya sunga fu tano tu mai ti o mai o tunga mai la onga ileria so sa ya onga po le sa no fo le fale vela le la e a mai le lunch ya le fa no yore vela we le tan tu numero ma sani tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu numero na utalan tu mo tolu fa now o le visili mo mua tengo fi o la usini o ai le ngoa o le tomai tai le wa ave nei ma tau sala o le Pacifica le na fa ye Solomona i le po o le astona ina se ima vai atu nei o i le ngoa o le Miss Pacific Island ne wa ye tomai tai Mali now today mati a junior vai lua le ya woli a to e elefante pe e si ya pe e enough alle tanto por clame o sili matani le uto inteli mai mole de fo ito sanga fo lua fe lua lima mole fana wa onga le tu wa yo onga
ile amatanga o le rei vai aso ma le rei fo I masina lona lua o le tusanga. Numero le telefoni vala o mai tau tamaiti o le tolu fitu tasi lima I tolu. Whanau I lo tamapo lo jina nana po papa. Ia po anko fo I po anti a bemwhena e vala mai I le porogala mede ia o tau fisili matali. Langolongi na malo si e le whalekeke o le Fina's Delight. Se maua iei keke o aso whanau. Whai poiponga ma so se wha moe anga I lunga le Facebook. Ta I lalo le PHINAS Delights. PHINAS Delights. Ia, ma le company o le Uncle's Prince. UNKOZ. Ia, PRINTZ. Anyway, o ina te mawai foi. Ia tau afo. O le miti afo o le uncle. Ia o le auntie. Ia ma le uso. O le wele tanto wala au momolunga leina. Talo for praise. Talofa. Ia, manuia le tau sanga fau praise o amaioi. Ne muflakai. Sa ia lula ungal dias. Wa mai oi. O le vo ia manuia va tai praise. Ia mai ia le tu wanga. Ale mo fakai. Ia, o to me sa fa le tu wanga o ka se uminga ko o. La sa wa skai ia. Ai alu o ia we. O fe o ska di ga alu di praise. Brisbane. Manu lu Brisbane. Manu vela. E manu lu de vela so le. Ko ke le rang sa monga va I Brisbane. Ja. I o ana me sa va I Brisbane. Vale Beach. Vale Beach. Ai sole e. E tu mula al mata vangari praise. Kumo kele. Kumoa. Nei toi mananga mai lana fia. Sufa. So sfuru fa o January. Ioi. E we ko fia lula Brisbane Billy. Leo. Ai se al me we ko fia lula Brisbane. Vela. Vela kile. Manga ia ka ko ngi. Ja, le man lova tanya praise on tsa milunga leina. Man talena talova. Talofa. O amaioi. Man ya fatai o mai oi. O le vo ia man le ia si fa vela o le ia wo. Sa ia lula ngali man talena. Ioi. O ana ko mi sa vila. Fai mako I DC. Ia. Na Samoa. Malenga ngana Samoa. E fa ngalenga na Samoa te wao. Ia. O fela o ngale ja o ngai mantalen. Aulele College. Aulele College. O le ale singa le we ia nei. Ia 9. Ia na. O yo le fu kwa amakala o. Ia. Ia. E ala sa ko fo ki ia me o ngale ia 9. Fa tu sa le me o ngale ia 8. Fainga ka. E makua ki lele se singa. O mea o ngale singa vandu male singa iva. Ia le le nei ulele o nga felinga ergo. Nga vai aso yung tua. Vai aso l'intendi, le aso. Aso fua, sole. Fia langia wo foura o mawai oi au de ria mantale. O kelea. Ko a ke ia se fa ya kula usidi le. E a mai le lunch ri mantale. E mo ngi lunch yor go wow. Ioi. O le ala le lunch na fai ana ni. O le kale mala la iso mal chips mal apple. E ala. Nga e ma onga I le lunch nga. Le ai. O ia, ke mga e tripo mai le lunch. E ma fua meo le ali leo David si moa lewa. Fa po wingar ka wole. O le kanko lunch. Ia e, vai. Ia a maua fo ia ia le a. Le sapa sui fo I le mali a. Ia lua mo e le sapa sui mala wala I sai o le au. Mix fa kasi marakale. Ia ngale fale a onga lole ai fale ai. Malo Magdalena, ia le sia tanto vala. Talofa. Talofa se malo. Oi sod. Malo se fu amica. O mai o le toina rio. Ia fa fatsai va mai oi. Ia o le fu ia o ka fiu e fa kari o ko to le van ko o ka faori. O me sa fa krisi masi marka sang fori mika. Pisi ba ko. Lo aro klas ke farmasi nga alo siro. Lo paunga ko foi mai. Wala. Nga e alu kareski. Se e fa me foi la peu ke vango ka ki ori kareski ke. Pale la va foi ngo foi o kirang. Ngai ko sa una. Ko do plastic. Ngai ko sa nga feri miko. Sa le aso ofi taia va via o leong. E a mai la lo kareski. E a mang le man via. E wa vela sulu male la lo, male malo lua fia.
Ia, ngala. E vevela, kora ske kingi au kira. I, vevela o mali maro lua la fiafi. Ia, ngala. Ia, e sidi ala au kira. Oh. Sidi na o kingo fo ini. Ini ko fo ya koni o ngalo ngaro benga. Ia, nga. We koe amakala le ngaru, ngarimi. O makale o maki, mamalo o aso whangau. O anga whero o swang? O aso ongo maki. Aso ongo maki? O, siro ngana umaro o swang, au koe. O kia, aso luma, aso lu. Ia lele, kakalori kiwa fixe laki do o swang. Laki anga. Ia lele. Sai milunga lina. O ai le ngō le tau salafou. Ole, Pasifika, le nfilfilia i le vaveao le sa. Ia, vaveao sa te minusila. Ia ar kuluanga o po mau i Solomona i nai honi ara. O aile ngō, ole, tau salafou o le Pasifika. Ia po o aile ngō, ole, Miss Pacific Island, lua fe lua lima, lua fe lua ono. Sawa, ia nga, oile ngō le tau salafou na le Pasifika. Ia, praise. Yo. O aile ngō le tau salafou o le Pasifika va molmole. Miss Praise. Awoi. Karo fai ya praise. Ngai e maka i le pōra skonga. Ia, o nana sa maka kua i le kau, wangari praise. Mangaya. E mangaya, sorry. Ngā o ar ki mire ngala wai kongi nga e ala ngā kai. Ioi. E kere i roku rā ngā whiau. Ngā loku. O lēni ki minga e roi loku ri praise. Leiva. Leiva, ngā e wawe ala lai runga loku. Ioi. Ma lo praise Carlos ye ke mo lele o ye langa mea o nga whengile vi. E ingi au mea o nga whengile viavi? Ioi. Ui, awa ka mea ngara e roi. Ia moe. Fia mo, ia praise whai lo lau loko moe pia manga karango. Oilo. Alofa tele antu. Ia, maruia le fia sole. Ka fio la ka fefe. Ia lele. Te ia ona wako ia Magdalena. Magdalena. O ile ngō le tau salafou le Pasifika. Li Tara Yeremia Allen. Ia, malo. Koe sa kwasi? Li Tara Yeremia Allen. Ngai misi ia o ile yon el piko. But anyway, it's okay. It's alright. E yengi o mea o ngai whengi le fiafi? Ia. Ia, o ka mea o ngā rawhai? O whai kau kusi. Pekau kusi, o lai lau kusi ngana whaiko? Ta Soccer Star. O lea? Ta Soccer Star. Ta Soccer Star. Ta longa le soka, Ia. Ia, lele. Magdalena, ngai maka i le Miss Pacifica ile. Ia. Ia, e ala sau maka kui. Mangai. Mangai, o la ki minga e moe le wawea lasa. O moe senga le sulua. Se fururua, inga o mga lauko. Ia. Ia, o so vea se fururua ngau moe le awa se fururua o fiu whakariri lau ngako. Toli. Se ki o fosori nya e Magdalena. Le nanga e roko angasi. Ia, o la ki me luk. O le se fulu. Se fulu. Ngai e moe le rosa, pe ngai e le rosa. No wala kasa. Magdalena, alofa tele antu mo e va te le wala mai. Mika. Ia. Ia. O aire su wa fole. Tau sala le Pasifika. O le Tara Yeremia. Ia. E mo ida ko. E mo ia loka ke lo le fai. O le Tara Yeremia Allen. Oh, ngai misi maringo mo mo. Mika, te le wala mai. O amar ko inga malo moku. Le wa manguia. Ia, alofa ko inga malo moku. Wero. Ia, ora rei. Te le wala mai ia manuia te le ni fi ola da. Tau sala o Samoa lea o avene ma tau sala o Pasifika. Lua velua lima, lua velua ono le tuita ia li Tara Yeremia Allen. Te maka ua kuse kaimia le singoa ngai kua ko le swafaranga. Anyways, tamaiti, ia, ole tātou polokala mena i le ningvaingo le toi whaima. Tā mai ale think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute.
Years ago, a woman was awarded the highest honor an American civilian can receive, called the Medal of Freedom. This was amazing, especially since she wasn't even an American. In fact, she was from the city of Manila in the Philippines. Her name was Mrs. Josefina Guerrero, but later she became known as Joey. Joey was a young, pretty, outgoing lady who was well known in her home city of Manila. Her husband was a wealthy medical student, so everything seemed to be going her way. Then World War II started. Joey and her friends offered to help the U.S. prisoners of war by bringing them food, clothing, medicine, and messages. Later, Joey even offered to serve as a spy. In fact, she became the best spy the Americans ever had. On her first mission, she explored and drew maps of enemy camps and forts. Her only weapons were paper and pencil, which she used to record everything she saw behind enemy lines. One of Joey's almost impossible missions took her on foot through 56 miles of enemy territory, including minefields and enemy camps. It was this kind of bravery and skill on her many missions that earned her great respect from the American soldiers, who gave her the affectionate nickname Joey. What's so amazing is during those 3 years of her very successful career as a spy and all of her dangerous missions behind enemy lines, Joey was never caught or even searched one time. But there was a reason why she was able to achieve such a remarkable record and success as a wartime spy who saved many American lives. You see, Joey actually had a weakness that she used to win the war, and that was her secret weapon. She had leprosy. Did you know that you also have a secret weapon? It might even be what you think is a weakness. But God can help you find the way to use it to your advantage, for your success in life, by helping others. So why not ask Him to take control of your life, so He can start leading you into the successful, satisfying life He has planned for you? Just think a minute. Lea lo lea nga Samoa e o Maya o mai tato mo I lea tua leo la tanga o tana tama ta umalava Le tama lea lo lea nga Ingola tua mai leo vipese tamiti o le wha o la tanga I le rivai o le awogu. E ua tūlunga antu eile polgala mena o le think a minute Ia pa ielo suafalengo o le afu tātou pisilna. Ia mai leo vipese tamiti o le wha o la tanga. Ua tūlunga antu ina ma le polgala mena le whanau I le rifo ia songa fua. Te tele ia tau mātua le whaapdo ino le taimi, e wala au mai eira ia tātou walo ia, mā tātou whāna. Fo, tamaiti,
pa ia auto mea o ngai fai a whiloa i le so tofi e ma le sfreile ni le so la so antai o le polokalame auto o fai ngoi na le tuli mata ngau ma le sa sia mo le tui ana Natasha pa pena fo i le so lulu tui mai fai a tātou sili le stofi fai le sei i le aso Freeway alofa te le antu mo tutamiti manuia ia le nei fo i fiafi o le aso ngafua. Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le awa uli mafufonga mua. O na o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. O le teimi runga le wansi o le lewa se mali antu i le toi fitu minuto na tā leo le tu lai fa. Ya, o me fo le teimi tātou te lulu a ama tātou tau ma vai ai. Sa moe a whi i se ngana wale tauta mali i le tātou maftanga le fo i a sunga fua matua atu e te oe. E malo titi whaitama ma ngā loi so mātou leo. Te antu le ntua lo tau soi fua malo mātou wala. Whi loi fo i pu e o manu. Ai le o pu e o mala. I le aso antau pe antātou unia. I lona lofa malona ngale lei. Ai le tu wala fo. O leo te vai atu i soli. E ka lo faeri. Pe umalava wa lelele ai to Philadelphia. Fa meo la kwanta lo na fa le wa fa nga solo te mineo ai o le sa ilinga champini le Super Bowl. Eagles fa se fulu o le Kansas City Chiefs e na o le ono la tu ai. Ye pe umalava pe i se pasi male tau fa le tonu ai le tau fenga le si. Ai le vapengala si fide ka alongi male blues i le fai ngol vea sode i le tamu sanga o le Super Rugby Pacific. O le swinga o le polokalame o le nganga i fau faiva e pe o le maasani o le tau mafutai o le fionga ia Savea Peseta lei antaua. O lea o le afa tasi mai ei le fionga i le matua taulangi le fionga ia antaito po le sunga le o tau te mafuta i le mai ai o tala mai Australia si e really July fitu i le poana. Nei, Yo ke loa lai so i fua leu so ya sa ya wa anga fa pe se fa le kong. E wa le va finka ko pepese na ko ofuuli of papa ke lo anga lai o larka. Arka singa ka le o fiule ma lo si le so ya sa. Ya lo vele antu sa mo ma wi le dei fiafi. So ona fogamua po se manu. Alo fa antu mai ka ko fuala au. Tolo le peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia o passa vali le passina se Yesu solo mi asamo alo uatulu se ifai mafia fiana ye mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tu tunele a oma